Haleluya, haleluya. Reka twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ubarikiwe mutumishi Mitodi, Imana iguha umugisha cyane kandi neza, aduhaye inyigisho nziza. Aratuganirije, atweretse inzira z'Imana aho zaba zikomeye zose, nta cyatuma umugambi w'Imana utagira ute udasohora. Haleluya, 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 haleluya. Twongere duhereze Imana icyubahiro. Atubwiye ijambo rikomeye rivuga ku nzira z'Imana, uko zaba zikomeye kose icyo Imana yavuze cyose iragisohoza. Uyu mugabo kamuvugeho gatoya, dufitanye amateka akomeye. Bwa mbere ninjira mu gihugu cya Tanzania kuvuga ubutumwa, nagiye nsanze y'umunyarwanda w'umupasitori wari uzi ikinyarwanda. Tugezeyo ni nawe wari usa nk'untumiye. Yari umisiyoneri mu gihugu cya Tanzania mu mujyi wa Mwanza, afite paruwasi ayobora yaho uyu mugabo abarizwa. Ngezeyo baranyakira, mvuga ubutumwa, Abatanzania barankunda cyane bihagije. Abanyarwanda dukunda kugira ishari cyane. Ishari sinzi impamvu, wagira ngo hari nubwo wenda abanyafurika twese tugira ishari, ariko byagera iwacu, bigera iwacu ugasanga birakomeye cyane. Kuko urasanga n'umunyarwanda ari kumwe n'undi mu kindi gihugu, ariko akumva yaba wenyine, atamwemera. Kuko njye navuze ubutumwa cyane muri East Africa, navuze mu matoro y'abanyarwanda batandukanye. Noneho mvuze ubutumwa, kubera ko yagezeyo baramukunda, kandi byari byiza kugira ngo umuntu utumiye nawe abasanze nabo bamukunde. Tuvuga ubutumwa, dukorana urugendo rurerure, ntavuga tutayi nyinshi cyane, bigeraho gusemura atajya aboneka. Uyu mugabo ni umutanzania, ntago ari umunyarwanda, ariko yumva ikinyarwanda. Uyu mugabo ni umunyamasengesho. Twahuriye bwa mbere ahantu bita mu Mutara, mu murenge wa Musheri, ahantu bita mu Ntoma. Bari baje nka timu yavuye Tanzania y'abanyamasengesho, tumirwa guhura nabo. Turagenda tuvuga ubutumwa mu Mutara, ndaririmba, bavuga ubutumwa, bagira bate, barankunda, turasengerana, ariko bagenda bamfite ku mutima. Bumvise ko naza Tanzania barishima, bafite gurupe nini y'abanyamasengesho, baravuga bati wa mugabo arava mu Rwanda aza Tanzania. Ngeze Tanzania vuga ubutumwa ku itorero, nabo bandumira nka gurupe y'abanyamasengesho kuza kuvuga ubutumwa. Uyu mugabo baravuga bati ndura musemura ko nta munyarwanda uhari. Wa wundi yantwaye n'imodoka umunyarwanda hageze ahita akatasubirayo. Ndavuga se ninde uransemurira, nta Giswahili nzi, ndabigenza nte? Uyu mugabo abarahagaze. Imana ni igitangaza bene data. Ikintu Imana yapanze ko kigera ku bantu, Imana ishaka inzira abantu batareba. Hereza Imana icyubahiro. Noneho uyu mugabo nibwo bwa mbere yaragiye gusemurira Sekazuba. Kandi murabizi ikinyarwanda cyacu kiranagoye, kiragoye pe. Ikinyarwanda tuvuga kiragoye, cya hano iwacu za Burera sanga ari ikinyarwanda kinagoye cyane. Noneho mugabo mpagaraye imbere y'ikundi y'abanyamasengesho, nari nagiye nasenze pe, ndi mu mbaraga zidasanzwe, sanga nabo bari mu masengesho, mbambuza ubutumwa, mbona umugabo arasemuye birakunze. Ibimunaniye akiyeranje, mbona abantu bumvise ubutumwa,
abantu barafashwa. Ndangije numva ijwi rirambwira ati dore umusemuzi wawe nguwo. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mba Tanzania turakorana, uko ngiye Tanzania bakamutegura arasemura mu biterane nabwirijemo mu matorero atandukanye muri Tanzania. Vuga ubutumwa muri ADPR ya Tanzania, vuga ubutumwa muri Anglikani ndi kumwe n'uyu mugabo, vuga ubutumwa mu yandi matorero, vuga ubutumwa mu banyamasengesho. Uyu mugabo arasemura, turabana tujya yewe Imana impuza nawe. Bigera naho abatanzania bene wabo bavuze ngo njyewe nawe turi impanga. Babyita ngo ni nyonja harya niko bavuze. Yes, ngo turi impanga. Kuko ibyo nkora nabonaga bikora. Nakwiruka akiruka, nagarama akicara. Ndavuga ni burya Imana ifasha umutanza. Noneho wagiraga ngo ni Sekazuba bateruye bamutereka muri we. Haleluya. Ariko hereza Imana icyubahiro. Umva nta muntu uhima ku bintu Imana yateguye ko bibaho. Rimwe barantumira kujya Nairobi kuvuga ubutumwa, bagiye kunshakira umusemuzi. Mbwira pastor Nkomezi ni hoya mwishaka umusemuzi ngenda muzana. Uyu mugabo muhagurusa Tanzania, turiya tujya Nairobi tubwiriza itorero rikomeye cyane, rusengero rurimo ibihumbi n'ibihumbi. Uyu mugabo turi kumwe, vuga ubutumwa arasemura, abantu baraseka, barafashwa, banezezwa nanjye n'uriya mugabo. Mito divayo hano. Imana iguhe umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Tuvuga ubutumwa Nairobi, tukahubiri Nairobi. Abantu barishima cyane. Bagwe mikrofone utaturya. Hereza Bibiliya aho ngaho shaka no gusengera abantu none nta umwanya nyuma. Yesu ashimwe. Muri Imana icyubahiro. Haleluya. Mushire mutundi tubebene da mumuhereza mikrofone ivuge neza. Nubona mugenzi wawe, kama utaona rafiki yako Imana ibahamagaye ngo mubane mu murimo, Mungu akiwaita muwe pamoja, tuzigere urya wenyine. Usije ukajaribu kula peke yako. Mu ngeso zanjye mu buzima bwanjye, mimi katika maisha yangu yote, nubwo waba uri umwana, hata kama huna mtoto, kabona uramfasha umurimo w'Imana, nikiona tumenisaidia kwenye huduma ya Mungu, ntago nakurya, siwezi nikakuogopa. Twavuze ubutumwa Nairobi, tulihubiri Nairobi, tukahubiri, tukahubiri na kuombea watu. Abantu barishima cyane, watu wakafurahi mno. Abanyamulenge baduha ibitenge, wale watu wa Nyamulenge wakatubariki vitenge, waduha makoti, wakatupa na koti, bakaja barantereraho, wakawa wanani bakanjugunyira amakoti, wakati mwingine wanani makoti, wakishamaliza tu kunirushia makoti moja na mgawia, lingine na baki nalo. Wakisha nipa vitenge viwili na mpa moja, alafu kingine kinakuwa changu. Haleluya, haleluya, haleluya. Noneho sasa arambwira uyu mugabo, akaniambia huyu jamaa, Sekazuba umeze ute? Hivi ukoje? Icyo gihe wakati huo Imana yadukoresheje ibintu bikomeye. Mungu alitenda mambo makubwa sana. Kuko ni itorero rimwe ryari ryadutumiye, kwa sababu ni kanisa moja ambalo walikuwa wametutumia. Andi matorero yose yumvishe ko ni Nairobi. Baada ya kuwa makanisa mengine yamejua niko Nairobi, bose bakakura Pastor Nkomezi, wakaanza kumtumia, kumpigia simu Pastor Nkomezi, turashaka foromo, Sekazuba foromo. Tukawa tunasema tunataka mchungaji from Sekazuba from. Noneho sasa amakanisa turayazenguruka, kanisa yote
zungukia. Bigera naho nakarabye mu mutwe. Wakati mwingine alikuwa nikinawa humu kichwani. Amaraso ava mu mazuru. Yani mpaka damu zinatoka kwenye pua. Ndibuka rimwe turyamye nje n'uyu mugabo. Nikakumbuka kitu ambacho tumefanya na huyu jamaa. Ijwi ry'Imana riramanuka rirambwira. Sauti ya Mungu ikaje kaniambia. Rirambwira ngo Sekazuba. Kaniambia Sekazuba. Wavuye amaraso. Umetokwa damu. Unkorera umurimo wanje. Kwa sababu unanitumikia. Nanjye nzagwindishiza akababa. Mimi nitapa. Kandi icyo gihe kuanzia muda huo twari abantu baciye bugufi. Tulikuwa ni watu wa kujinyenyekesha sana. Nta wari ushoboye kuba yategera umuntu ngo amutegere imodoka. Alikuwa mtu wa kuweza kusema eti njoo upande gari, tumedhalauliwa. Rimwe ndamubaza ikibazo. Siku moja nikaa na shida. Kuki Abatanzania hivi wa Tanzania mutameze nk'Abanyarwanda? Mbona hamko kama Wanyarwanda? Uyu mugabo agafata bakanyakura ngo nje gusengera abantu. Wakati mwingine huyu jamaa wanampigia simu, tunataka mtumishe kaombe. Noneho uyu agafata amafaranga ye, nachukua pesa yangu, akantegera ipikipiki, nachukua pikipiki, tukajya gusengera abantu. Afu tunaenda kuwaombea watu. Umuntu akadutabaza bikomeye. Afu watu wakaja tu wengi. Noneho twamara gusenga. Sasa tukishamaliza tu kuwaombea, wao ndi dusengeye, yule ambaye tumemwombea kandi afite ubushobozi, ana uwezo kabisa, akaba ngo mubarikiwe 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 mbarikiwe mbarikiwe. Tukagenda nta kintu dutwara. Tunaenda wala hatuna hata hela. Ndamubwira nti mu Rwanda, nikamwambia kule Rwanda, Abanyarwanda tuzi guhesha umugisha abakozi b'Imana. Najua kubariki watumishi wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Umunyarwanda wasengeye kimwombea, ukagenda nta kintu ufite, kienda huna kitu, uwo muntu aba ntacyo afite, basi huyo mtu ujue ni masikini. Kuko umuntu araduhamagaye, kwa sababu mtu akikuita umugabo amafaranga ari gutega, sasa agakoresha itike ye, anaweza kafanya kwa nguvu zake, baranga mubarikiwe mubarikiwe, alafu anasema eti mbarikiwe mbarikiwe tu. Umunsi umwe, siku moja, sengera umukire, nikamwombea tajiri. Mukire muri Mwanza, tajiri wa pale Mwanza. Nari ndi kumwe n'uyu mugabo. Nilikuwa na huyu jamaa. Uwo mugabo yaradusanze. Huyo jamaa alitukuta mahali. Adusanga ahantu yarasuye undi mukire mugenzi we. Alikadukuta mahali, alikuwa ameenda kumsalimia tajiri mwenzake. Yicaye muri saro. Walikuwa wamekaa sebuleni. Tugiye kurya. Tulipokuwa tunataka kula, Imana itinyere ku buzima bw'uwo mugabo. Nikaona Mungu ananionyesha maisha ya yule jamaa. Bitambwira uyu, nikamwambia huyu jamaa, mbwirira uyu mugabo, nikamwambia mbonye bino bintu nimeona. Umugabo n'umugore barikanga, mke na mume wakashtuka, kuko bari badusanze ahantu nararaga, kwa sababu alidukuta mahali ambapo mimi nalala. Baje kumusura, walikuwa wamekuja kumsalimia. Barikanga na Imana inyeretse yerekwa ry'umwana wabo wiga i Burayi. Wakashituka kwa sababu Mungu amenionyesha maono juu ya mtoto wao ambaye yuko Ulaya. Uwo mwana baramurogaga, huyo mtoto alikuwa amerogwa, bakamuvana mu ishuri, wanamtoa shuleni, bakirirwa bamuhingisha imirima, wakampeleka kwenye mashamba anavuna. Nijoro yaryama, wakati mwingine usiku akilala, bakamuterura, wanamnyanyua, bakamuraza hinga, wanamlaza nje. Imana irabinyereka, Mungu akanionyesha. Dusengera uwo mwana, tukamwombea yule mtoto, duhamagara Imana, tukamuita Mungu. Imana iramukiza, Mungu akamponya. Barangije wa mukire, baadaye yule tajiri antumaho, akaniambia aravuga ngo bazanjyana iwe mu rugo, mje nyumbani kwangu. Yarafite imodoka nyinshi cyane, alikuwa na gari nyingi mno. Imana yari yakoze igitangaza gikomeye, akafanya maajabu pale. Noneho sasa mukugenda, wakati tunaenda, ndashaka kuvuga ku nzira z'Imana, nataka juu ya njia za Mungu. Bagije kumva ko yantumyeho, waliposikia kwamba nimeitwa pale, ko tugiye gushima Imana, ko tugiyeyo gushima Imana, kwamba tumeenda kumshukuru Mungu, ntekereza ku ideni nari mfite, nikafikiria juu ya deni nililokuwa nalo. Ndavuga nti hari ahantu ngiye, nikasema mahali pale ninapokwenda ideni araryishura mu izina rya Yesu, lazima nilipe deni langu kwa jina. Twagezeyo, tulipofika dusanga batetse isamaki, tukakuta wamepika samaki, dusanga inkoko bazishe na kuku wako hapo. Ni umukire ukomeye cyane, tajiri mkubwa sana. Uyaramuzi cyane, mimi namjua. Afite amamodoka, gari, afite ibintu byinshi, ana vitu vingi vingi.
ndavuga nti rya deni ry'ibihumbi 200 navuye mu Rwanda ndimo. Nikasema lile deni ambalo nimetoka Rwanda ninalo. Ndava mu rugo rwa etaje Imana yaryishuye kabisa. Kwenye hii nyumba ya gorofa nina Mungu amenilipa. Ubwo izo ni intekerezo za Sekazuba. Kilio tu ya kwangu mimi mwenyewe. Twarariye, si tulikula. Arangije umugabo aravuga ngo mfite ijambo. Baba akasema nina neno. Njewe n'umugore wanje turashima Imana. Mimi na mke wangu nataka tumshukuru Mungu. Turashimira mutumishi wa Mungu kutoka Rwanda Sekazuba. Tunashukuru Mungu mtumishi wa Rwanda kutoka Rwanda Sekazuba. Yarasenze umwana wacu, aliombea mtoto wetu. Abarozi bamurogaga, wale wachawi waliokuwa wamemloga ntago bakimushobora tena, hawamuwezi sasa hivi. None tumufitiye impano. Sasa tunataka tufanye kitu kwa twamuteguriye ambacho tumekiandaa kwa ajili yake. Avuga ndombasha ubukene burarangiye kabisa. Nikawaza kwamba umaskini sasa ariko hereza Imana icyubahiro. Haleluya! Aho ureba ntago ari Imana ireba. Ahantu ureba ntago ari Imana ureba. Unapoangalia wewe sipo Mungu anapoangalia. Noneho sasa nagiye kubona mbona raje, nikaona amekuja afite envelope kado. Zino kado baba bafunze neza. Ana lile begi ambalo limefungwa vizuri. Arampereza, akawa amenipa. Ndabika, nikatunza. Numvisha bitaremereye cyane. Niliposikia sio vitu vizito, ndavuga ntihuzemo amadolari. Nikasema labda kuna dola humu. Ndafungurira mu rugo. Nikasema nitafungulia nyumbani. Turataninjira mu modoka ari yanjanye. Sisi tukaingia kwenye gari ambayo tulikuwa tumeenda nayo. Hari nka saa 5 z'ijoro. Ilikuwa kama saa 5 usiku. Ntago narasinziriye. Nilikuwa sijasinzia. Narwanye no gufungura cakira. Nilipofika nikaanza kufungua kile kitu. Nilikuwa nawaza tu kufungua kile kitu. Ngiye gusanga ni karamu yashizemo. Nilipofungua nikakuta ni kalamu iko humo. Iki? Mwabyumvise? Umesikia? Sanga ni karamu. Nikakuta ni kalamu. Iyo kalamu yayishizemo yongeye kuyifunga neza. Aliweka akiwa ameifunga vizuri. Tekereza mfata ikaramu. Hebu fikiria kalamu. Nekereza uburyo amaye karamu. Nikafikiria juu ya namna ya kalamu hii. Kandi yari umuntu ukomeye cyane. Alafu yule mtu ni tajiri. Ndangije mbwira Imana. Bae nikamwambia Mungu. Ihari impamvu uyu mugabo. Kwa nini huyu jamaa yatekereje kumbi karamu? Amefikiria kunipa mimi kalamu. Ndashaka kukubwira iki? Nataka nikwambie nini? Aureba. Unapoangalia. Auri kureba. Unapoangalia. Tagari Imana izanyu. Mungu haangalii hapo. Naragarutse. Niliporudi. Narindi mitende 200. Baada ya siku 2-3. Ngeze mu Rwanda. Nilipofika nyumbani Rwanda. Nari narasengeye umukobwa ufite imyaka 38. Nilikuwa nimeshamuombea mtu ambaye ana miaka 28. Ashaka gushaka. Alikuwa anataka kuolewa. Atuye hano za Gisenyi. Amekaa hapa Gisenyi. Ngikera mu Rwanda. Nilipokuwa nimefika Rwanda. Yambamagaye kuri telefone. Aliniita kwenye simu. Arambwira ngo bwa buhanuzi wahanuye. Akaniambia ule unabii ulioutoa. Ngo ngiye gukora mariage. Sasa nakwenda kuolewa. Bwa buhanuzi bwasohoye. Ule unabii umetimia. Haleluya! Arambwira ati none. Akaniambia sasa impa mobile money yawe. Nataka unipe namba yako ya simu. Ndayimuhereza. Nikampa. Ashiraho ibihumbi 260. Kaweka shilingi. Haleluya! Nyemerera ubwire mugenzi wawe. Nataka umwambie rafiki yako. Mubwire ngo Imana yabonye inzira. Mwambie Mungu ameweka njia. Imana yabonye inzira. Mungu iyo utarebaga. Imana yayibonye. Mungu ameona. Izari zarafunze. Kama ilivyofungwa. Imana yazifunguye. Haleluya! Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uyu mugabo, huyu jamaa, isezerano ryanjye ryo kurira indege, agano langu la kwanza la kupanda ndege, nawe yatumye igera isoka twurirana indege ajya gusemura Dar es Salaam. Ilikuwa ndio ya kwanza kabisa tukapanda wote ndege kwenda kutafasiri Dar es Salaam. Kuko twuriranye indege kimwe. Tulipanda ndege pamoja. Bandi hii ndege walinilipia ndege, babona ningerayo batarumva ibyo ndavuga. Wakafikiria nikifika kule nitaongea nini. Kubera ko Imana yamushizamo gusemurira Sekazuba. Mungu ameweka ulimi wa nawe yurira indege. Na mimi nikapanda ndege. Turara muri hoteli imwe. Turara kwenye hoteli moja. Haleluya! Ndashaka kukubwira
ngo nikwambie hivi, inzira zirahari, ntihagire uzakwihebesha, wala usijogope, inzira zirahari, njia zipo. haleluya, 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 haleluya. Twakoranye imirimo ikomeye, tulifanya kazi ngumu sana. nasengeye abantu benshi, yanjyanyeho benshi, Nilikuwa na ogombea watu wengi, alinipeleka kwa watu wengi, bantu bakira amakanseri yarabibonye, watu wakaponywa ugonjwa wa kansa. bamwe baje mu Rwanda bashima Imana, Wengine walikuja mpaka Rwanda wakamshukuru Mungu. Imana irankoresha, Mungu akanitumia. ndagushimiye Method. Nakushukuru sana Method. Nakoze umurimo ukomeye Tanzania, Nilifanya kazi kubwa pale Tanzania. muri East Africa, igihugu cya Tanzania nakivuzemo ubutumwa, ndavunika cyane. Katika East Africa, yani katika Afrika Mashariki, nchi ya Tanzania ndio nimefanya huduma sana. Nayivuzemo ubutumwa mfite inzara nshonje, Nilikuwa nahubiri pale wakati bado nina njaa. nasengeraga abantu, Nilikuwa nawaombea watu, Imana igakora Mungu ibitangaza, anafanya maajabu. bakansezera ndani igihumbi bampaye, Wananiaga halafu hawanipi hata 100. ariko ngakomeza nkagenda. Nikawa naenda tu. Rimwe ndibuka rimwe, Sasa nakumbuka siku Imana moja irambwira ngo Sekazuba, Mungu akaniambia nari mu gihugu cya Tanzania, kwa katika nchi ya maze Tanzania mu giterane cy'iminsi 7 nilikuwa nimefunga kama siku 2, bamba itike, wakanipa tiketi. mama itike, Waliponikatia tiketi, Imana irambwira ngo Mungu Sekazuba, akaniambia Sekazuba, wiyirebaho cyane, usijiangalie sana, tuyitekerezo ko ari nkeya, kwa sababu fikra zako wewe ni kidogo. irambwira ngo nubwo uri mu yibindi bihugu, Hata kama utaenda nchi zingine, no mu Rwanda hari imigisha yawe. hata Rwanda tu bado kuna baraka. Haleluya, Haleluya. nageze mu Rwanda, Fika tu Rwanda, bantumira hano mu mujyi wa Musanze, akaniita kwenye mji wa aha Musanze. kuri Nyamagumba, aha Nyamagumba hano imbere gatoya, Hapa mbele umugabo bari bamufunze amaguru, umusaza, kuna jamaa ambaye ni kijana ambaye amekuwa amefungwa miguu n'umugore we na mke wake. umukobwa utuye Kigali aranyakura, Yule mama alikuwa amekaa Kigali, akaniita, ndagenda nsengera babantu, kaenda nikawaombea wale watu, babakire, wale wa matajiri. nibo Abanyarwanda ba mbere batangiye kumva ituro rya mbere. Ndio wale Wanyarwanda wa kwanza walioanza kunipa sadaka. Hari igihe umuntu aje hanze, Kuna wakati unaweza kaenda nje ukumva ko ugiye mu bisubizo, ukafikiri unaenda kupata majibu. icya mbere nabonye ku Imana, Na kitu cha kwanza ambacho nimemwona Mungu, nukorera Imana, kwa sababu ni Mungu, inyungu z'Imana zikajya mbere y'inyungu z'ubuzima bwawe. faida ya Mungu inategemea na maisha yako. Imana izaguha umugisha utaza aho unyuze. Mungu anaweza akakupa baraka bila kujua wewe una. Nasengeye aba bantu bahani Musanze, Niliwaombea watu wa hapa Musanze, abarozi bari babaroze, wachawi walikuwa wamemloga. ndanabavugisha bari hari Kabare muri Uganda, Nilikuwa na wasemesha, wakasema wao wanatokea Uganda. abantu barangije gukira, Walipoanza kupona, nari narigendeye narabihoreye, nilikuwa nimeshaenda tu, nimesahau. sanze nkubwira umugisha ugomba no kugushaka, Nataka nikwambie baraka ntabwo tugomba gushaka umugisha, hakuna mtu. iyo Imana yategetse umugisha uranagushaka. Nataka tu baraka nakupa. Nari nicaye aho, Nilikuwa nimekaa hapo, nyoboye amateraniro, nilikuwa naongoza huduma, mbona umukobwa waranyakuye kuri telefone, nikasikia binti ananiita kwenye simu, arambwira ngo papa na mama bakubuze. akaniambia baba na mama yangu wanakutafuta. Ati papa aravuze ngo urare ugeze iwe. Baba anasema ulalo umefika nyumbani kwake. Nari mfite ikibazo cy'ibihumbi 30. Nilikuwa na shida ya shilingi 20,000. Muri akagare kanjye ka siporo, Panda baskeri yangu, ndaza hano, nikaja hapa. nageze iwe mu rugo, Nilipofika tu nyumbani, baticara ndicara. sema hebu kaa, na mimi nikakaa. Haleluya, Haleluya. nagiye kumva numva umusaza, umugabo arambwiye, Baadaye nikasikia yule baba ananiambia, arambwira ngo mva mukozi w'Imana, akaniambia hebu sikiliza mtumishi ati kankwereke ko Imana yawe yakoze. ngoja nikwambie kitu ambacho Mungu amefanya. Ati waje kunsengera bari guterura, Ulikuja kuniombea nikiwa nanyanyuliwa, ati none do lakini Do. angalia, Do. angalia. Haleluya, ni abanyabwenge bakomeye, Ni watu wenye akili sana. umugabo yari afashe ituro rye, Mume wake alikuwa na huduma yake, afata ituro rye, sadaka yake, n'umugore afata ituro rye, na mke wake akashika sadaka yake, bona nzaniye ibahasha, wakaleta bahasha. umugabo ati nsabira umugisha, Mume wake akasema niombee baraka. musabiye umugisha, Nikisha muombea baraka, arambwira ati Imana ambwiye ko nguha ibihumbi 200. akaniambia Mungu ameniambia nikupe 200,000.
nagiye kubona mbona umugore azanye ibahasha, nikaona yule mama anakuja mbona nawe ati nsabira umugisha, na mimi akasema niombe, arambwira ati Imana ambaye ngo 200,200, na mimi pia nikaona tena baraka. Haleluya, haleluya. 200 ngahe? 400. Imani ifite ayizanyuza, Imani ifite bizanyuza. Mungu ana njia anapopitisha. 400,000. 400. Nari mve kuvuga ubutumwa bw'iminsi 7. Nilikuwa nimeenda kusema kuhubiri siku 7. Nasengeye abantu. Nilikuwa nimeshawaombea watu. Banyarwanda dufite amahoro. Abanyarwanda mufite amahoro. Wanarwanda jamani, nyinyi mnayo amani. Ahandi tubasengera bari kudufata no mu matayi. Wakati mwingine tunaenda kuomba wanadushika mikono. Huyu mugabo twajanye mu rusengero nsengero umugore araniga. Kuna wakati mwingine tulienda na huyu jamaa tukaombea yule mama kaniniga. Ndi Tanzania Mwanza. Nilikuwa Tanzania Mwanza. Amadaimoni garasa mu gantamire. Mapepo yakachapa ile nkura mikoti n'ishati. Nikavua shati na koti. Sigara nisengeri. Nikabaki na singlet. Abakristo n'abapasiteri bariruka. Wakristo wote na wachungaji sigara n'uyu mugabo n'uwo mugore. Baki na huyu jamaa na yule mwanamke. Turirenzanya mu ntebe. Kawa tumeangukia kwenye kiti. Daimoni mfata mwizosi. Akanishika kwenye kiti. Kugeza igihe yarakuriye uwo mugore. Pasea sasa. Uwo mugore ubu ni muzima. Yule mwanamke. Haleluya. 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 Hejuru y'imbaraga z'abadaimoni. Hejuru y'imbaraga z'abadaimoni. Juu ya nguvu ya mapepo. Hari imbaraga z'Imana. Mungu aliye hai. Haguruka wewe. Wowe no. Uko mwicaye muri babiri. Ayi nyuma. Mama nyinyi mliokaa nyuma. Nyie wawili ndio. Muze hano. Hapa. Mani je ukora igitangaza giturika hano. Mungu anataka kufanya maajabu kwenu. Wagarare hari. Mwaturutse mu Kinigi. Umetokea wapi? Yes ashimwe. Muhereze mikoro tubwire yaturutse. Waturutse he? Yes ashimwe. Oya tubwire waturutse ndi guhanura. Waturutse he? Tanga mikoro. Mwaje muje gusaba urubyaro. Mmekuja kuomba mpate mtoto. Mwaje muje gusaba urubyaro. Twaje tuje gusaba urubyaro. Ufite abana bangahe? Na watoto wangapi? 3 b'abakobwa. Abana 3? Abakobwa. Ana watoto 3 wa kike. Afite abana 3 w'abakobwa ariko yaje kwisabira iki? Ya. Ana watoto 3 lakini amekuja kuomba nini? Uzao. Haruza mu rusengero nta numwe afite. Hari nuza kubwira Imana ngo Imana ashaka kunyongeza. Kuna mtu anaweza kaja kwenye maombi hana mashaka na mwingine anakuja kama tu kujifurahisha. Umaze imyaka ingahe? Na miaka mingapi? Imyaka 3. Ana miaka 3. Umutoya afite imyaka ingahe? Yule mdogo ana miaka mingapi? Umutoya ushatse gukurikiza. Ushatse gukurikiza afite imyaka ingahe? Ari mu mwaka wa 5 mwaka 11. Huu ni mwaka wa 5 hajapata ujauzito. Haleluya. 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 Iki ni igihamya kizaza kubahamiriza ko hano dufite Imana. Uhereye akakanya, uhereye isaha, kuanzia saa hizi, uhereye umunota, kuanzia dakika hii, Imana ibahaye umwana mushaka mu izina rya Yesu. Kugira ngo umenye ko Imana iri hano, ili ujue mu izina rya Yesu, Imana ibahaye umwana w'umuhungu ugiye kuzamubyara, ugiye gusa hobe. Uretse gatoya. Yesu ashimwe. Amen. Shingiye ku mavuta ndimo, ndemye umwana w'umuhungu mu nda yawe. Katika utukufu nilona. Winyegera gatoya, uretse n'ubundi uzampobera wamaje no kubyiza. Wowe watangiye kuva ko yagezemo kera. Wa mugabo we nushaka iri joro sinzi, ibyo ni uburenganzira bwawe. Ariko Imana yatanze umwana w'umuhungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ariko irashoboye cyangwa ntagishoboye? Arashoboye.
naje kugira iyerekwa, Imana irambwira ngo ukibyara umwana wanyu mufite, umuntu waje amufasheho bwa mbere yatwaye agatambaro kawe arakajyana, arangije aravuga ngo uyu mwana aba ari uwa nyuma ku buzima bwawe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo icyo gitambaro kiri hasi y'amabuye 3. Imana yambwiye ngo uhereye aka kanya itesheje agaciro icyo gitambaro, acira umwana mu izina rya Yesu. Haleluya ariko, haleluya ariko, haleluya ariko, haleluya ariko, haleluya. Nta hantu mutagiye, nta no mutashakishirije, ariko uyu munsi wa none urugendo mwakoze mushaka umwana. Haleluya, 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 haleluya. Hari icyo mushatse kuvuga se? Bakwereze mikrofone. Ashimwe ku bwaya magambo umukozi w'Imana imukoreyemo akagira icyo avuga, abyeretswe n'ijambo ry'Imana, bigize uko biba nk'uko abivuze, nazagaruka kubimushimira hano imbere y'iteraniro mu bushobozi mfite. Ibyo ni ibyo mbemereye, ndi uwo mu Kinigi, nitwa Ntegeye. Imana imwambitse imbaraga, ibyo avuze bikaba, nagaruka kumushimira hano imbere y'iteraniro mu bushobozi mfite. Oya, mwewe mujye kwitegura kuzaza gushima, wivuga ngo bihagize byabaye, byabaye. Genda urarika bazaguherekeza mu gushima, utangire ubateguze, kuko Imana yarangije kubikora kera. Amen. Muhereze mikrofone, mugende mwicaye. Amen. Rudi mkakae. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Numvishijwe Imana imbwiye mu kanya. Nimesikia sauti imeniambia, ubwo umukozi w'Imana yabwirizaga hano, kwa sababu mtumishi wa Mungu yuko hapa. Imana imbwira ku muntu ugusemuriye, akaniambia kwa mtu anayekutafasiria, agihagarara hano umurimo Imana igukoresheje wo gusemura, akiwa amesimama hapa kwenye huduma yako kwa huduma ya kutafasiri. Imana yo mu ijuru nkorera, Mungu wa mbinguni ninayemtumikia, iguhereye imodoka imbere y'aba bantu, amekupa gari mbele ya watu hao. Kabiri, mara ya pili, Imana irambwiye ngo umurozi wagenzaga umugore wawe, mchawi aliyekuwa anaenda anamtafuta mke wangu, nabonaga agiye kumuteza umutwe udasanzwe. nilikuwa naona anataka ukaryamye nijoro, kila napoamka napolala usiku, akagira ngo n'urusyo bamushizeho, akafikiri ni kitu cha kawaida. Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Mungu ameniambia juu ya maisha yake. Yambwiye ngo umwanya umaze hano uhagaze hano, Ameniambia muda wote uliosimama hapa, Imana ikubise uwo murozi ntazongera kumenyera umugore wawe. Yule mchawi harudi tena kwa mke wako. Mara ya tatu, ya gatatu, Imana irambwira ngo nkubwire, uri umugabo ufite ubwenge bwinshi. wewe ni mwanaume mwenye akili nyingi. Imana yaguhaye ubwenge bwinshi, Mungu amekupa akili nyingi. butaba bukwicaje ahantu wicaye, butaba bumwicaje ahantu yicaye aya masaha, ambao akili uhereye aka kanya Imana ivuganye n'ubuzima bwawe, wamesema na maisha yako. uteruye apari wicaye, ikwicaje akwiriye ubwenge bwawe. Niko Imana ivuganye nawe. Imana irambwiye ngo Mungu ameniambia hivi, igutunguje ibikorwa bitandukanye, amekubariki maisha tofauti tofauti. irambwira nkubwire ngo Mungu ameniambia niseme hivi, kanya urugero yarariho nivo uko yari ameze aka kanya. oya hicho kiranya, urugero waruri aka kanya, Imana irugukuye gushize ku rundi rwo hejuru.
Okay. Okay. Mungu ameendelea kusema, uri mu bantu bazi gushaka ubuzima cyane. Wewe ni mtu ambaye unahitaji maisha mazuri sana. Naje kumva numva ijwi rirambwiye. Sasa nimesikia sauti inaniambia, ngo hari imigisha yawe myinshi. Kuna mibaraka yako mingi. Satani yagiye aboroka. Shetani alikuwa ameiondoa. Umunsi wa lakini siku hii ya leo Mungu amesimamisha, neno la Mungu limesimamisha imigisha yawe, baraka zako. Imana irayifunguye. Mungu amefungua, iyivanye mu maboko, ametoa kwenye mikono ya shetani. Haleluya. Haleluya. Cyo ni Imana yambwiye. Hicho ndicho Mungu ameniambia. Icyanyuma yambwiye. Ndicho alichoniambia. Imana, Mungu ikurinze kurwara impyiko zikakugezayo cyane. Amekulinda kuugua mafigo ambayo huwezi kupona. Imana yambwiye ngo nkuko umuco utungura abantu, kama vile mshale unavyoweza kunyoka mahali, ndivyo Mungu naye amebadilisha uzima maisha yako. Haleluya. 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 Uwo mugabo waririmbye nahaguruke. Yule jamaa aliyeimba asimame. Ubwo waririmbaga n'umugore wawe, wakati unaimba na mke wako, Imana yansanze. Mungu alikuja. Imana yabwiye Aburahamu, Mungu alimwambia Ibrahimu, amubwira ngo va kwa so, toka kwa baba yako, ujya aho nzakwereka, uende mahali nitakapokuonyesha. Imana yambwiye nkubwire ngo, Mungu ameniambia nikwambie hivi, wanyazwa agaciro gakomeye. Ulinyang'anywa huduma. Yanyazwe agaciro, bamutwaye icyubahiro, agaciro. Ulinyang'anywa heshima. Imana yambwiye nkubwire ngo agaciro wanyazwe. Mungu ameniambia heshima uliyonyang'anywa kubwo kuririmba, kwa sababu ya huo uimbaji wako, kubwo kuzuye umunsi umwuka wera w'Imana baza, umejawa nguvu ya Roho Mtakatifu. Agaciro wanyazwe, heshima uliyonyang'anywa, Imana iguhaye agasumba ko wanyazwe. Amekupa zaidi ya hapo. Mbonye waratwawe ibintu byinshi cyane. Niliona umenyang'anywa mambo mengi sana. Agaciro kwawe, ile heshima uliyonyang'anywa, Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Mungu amesema na maisha yako, izanya agaciro takuletea heshima karenza ko wari ufite, iliyokuwa inapita ule uliyonao. Imbwira ikintu gikomeye. Sikiliza, ni kitu kikubwa. Abantu bagufasha ijambo, watu walitaka mambo juu yako, bakuvuga uko utari, wakasema vile. Imana ihinduye amagambo mu kanwa k'abantu bakuvuga. Amebadilisha kwenye maneno yao. Imana ihinduye amagambo. Mungu amebadilisha maneno yao. Mungu amebadilisha maneno ku buzima bwawe. Mungu ameinua maisha yako. Ubuzima bw'umuryango wawe. Mungu ameinua maisha ya familia yako. Ku mugore wawe. Mungu ameenda na familia yako. Mungu amekufagia. Imana ikijije umwanda imbere yawe. Mungu amekufagia. Imana ikijije umwanda imbere yawe. Mungu ameondoa kitu. Ibyo bareba imbere yawe, vile ambavyo alikuwa anakuona kama uchafu, Imana ikubise shot. Mungu amepiga teke. Imana ibivanye imbere yawe. Mungu ametoa mbele yenu. Mungu ameniambia mambo makubwa kizagara imbere y'amaso y'abantu. Utaona kwenye maisha yako. Ugiye kugira abagaragu, utakwenda kuwa na ndugu. Ugiye kugira abagaragu, utakuja kuwa na ndugu. Ugiye kugira abasha, utakuja kuwa na watu. Haleluya ariko. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imana, Mungu irambwiye ngo, ameniambia hivi, amaboko mabi yakurebaga, mikono mibaya inakutafuta. Amaboko mabi yakurebaga, mikono mibaya inakutafuta. Azongera kumenyera ubuzima bwawe. Haitaweza tena juu ya maisha yako. Ibiryo wari utaryaga, vile vitu vilivyokuwa unajitoa, ugengeye kongera kubirya.
utaendelea kula vizuri. Wa mugabo mbonye amaboko yawe, Nimeona mikono yako afashije abantu batari bakeya, imesaidia watu walio wengi. Mbonye wa mugabo we, Nimeona kwa huyu baba abantu bakwirukira bahuye n'ikibazo, watu wengi wanakukimbilia. Tujya kwa runa, Wakanasema tukienda kwa fulani ikibazo kirakemuka. lazima mambo yetu yatakaa. Ijwi rirongera riransanga, Sauti kanitangaza. Imana irambwira ngo igwije ijambo ryayo mu kanwa kawe. Mungu akaniambia ameweka neno lako kwenye kinywa chake. Unakwenda kumtumikia Mungu. Ufite uburyo, Ukiwa na huduma zote, ufite imbaraga ku mafaranga, una nguvu ya fedha. naje kubwirwa ikintu gikomeye. Nataka nikwambie kitu kikubwa. Uri mu bantu bazatunga imodoka zirengenye. Kuna watu 4 ambao ni wakubwa. Mani habwe icyubahiro, zamuri Imana icyubahiro. Inua mkono wako juu. Giye mu kirere cyo guhanura. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya! Imana madahaguruka. Hebu mama Sayo hano. Haleluya. Haleluya. Njoo hapa. Icyo yavuze igikurikirana imyaka ibihumbi kagisohoza. Imana yambwiye, Mungu ameniambia, fata mu kiganza cy'umugore wawe, shika mume wako, muzamure nka gutya, alafu inua, muzamure nka gutya. inua juu. Imana yambwiye ngo mbabwire, Ameniambia niwaambie, ngo abari baramanuye amaboko yanyu, wale waliokuwa wameshika mikono yenu, Imana yazamuye bagihari. Mungu ameinua juu. Haleluya ariko. Haleluya jamani. Haleluya ariko. Haleluya jamani. Imana izamuye amaboko yanyu. Mungu ameinua mikono yenu. Imana izamuye amaboko yanyu. Mungu ameinua mikono yenu. Iyazamuye bagihari. Iyazamuye bareba. Iyazamuye bareba. Haleluya. Imana irambwiye ngo Mungu ameniambia hivi, nta muntu n'umwe hakuna mtu hata mmoja uzongera kumanura amaboko yanyu. atakayewenda kushusha mikono yenu. Nta muntu n'umwe Hakuna mtu hata mmoja uzongera kubarwanya ngo bashobore. atakayeshusha Uhereye aka kanya, kuanzia sasa hivi. uhereye aka kanya, Kuanzia sasa hivi. Imana yavuganye nanjye Mungu naye mtumishi. ngo mbabwire ngo ubutayu burarangiye, Ameniambia hivi, ubutayu burarangiye, habari ya maisha ubutayu yetu. burarangiye, ubutayu burarangiye, ubutayu burarangiye, ubutayu burarangiye. Komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. Makofi mengi sana. Ubutayu burarangiye. Nibyo Imana yambwira. Ndivyo Mungu alivyoniambia. Ngaho mukora ibyo mwakoraga, Hebu ninjire sasa mu kindi kirere. nendeni Natinze. mfanye mnayofanya ili niingie kwenye huduma nyingine. Ibimenyetso birahari, ariko mwakomera Imana amashyi. Igihari nuko ubudepite bw'urabizi ko nabutsindiye sinabujyaho, niba mutari mubizi. Imodoka ariyo imwe narayitunze iragenda, amazu yari ahari iragenda, yemwe n'ishuri rya Bibiliya afite maîtrise muri Bibiliya. Ibyo ngibyo byose nta cyandebaga, ariko ubu tuvugana hashize iminsi 18 ndi umujyanama w'uruganda, nongeye mu ruganda mfite kontra y'umwaka wose. Buriya ndisheri kuko we yari afite amakuru, hari ibyo Imana itubwira. Iyo kontara namanutse kuri ndabirambiwe, Imana imbwiye ngo uzagaruka aha ngaha ari uko wabonye akazi. Ndiwe natera haleluya cyane. Ariko umunsi ngo niyo kontara nahise ntumirwa mu itorero. Amatorero yo mu Rwanda yo amwe yari yamaze kunyimika, abandi bangaburira uburozi, abandi bavuga byinshi nk'uko Imana ibivuze, wagira ngo ibyo ibyari biri kumbaho byose yari ahari. Itorero ryo mu Buganda muri na tete ya Busega bita Mirakose baranumira, nari maze iminsi ndi kuvuga yoto. Mwakomera Imana amashyi.
reka dukomeze turamuha umwanya kugira ngo tugume mu mavuta. Ngewe ndagiye nshingiye ku byo nabonye, ibi ngibi ndabyizeye. Mana ishimwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Mugobita Seduraka na Meshaki na Abednego. Mtu jamaa anaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Baravuga ngo naho yadukiza cyangwa ntidukiza. Akasema Mungu akituponya ama siduponye, ntago tuzapfukamira ibigirwamana. Hatutaweza kusujudia sanamu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Umureke n'ibyishimo yawe musaza, hereza Imana icubahiro. Ngoja ni furahi. Haleluya. 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 Wowe ku ruhande haguruka gatoya. Hebu wewe simama kidogo. Imana irimimbwira, Mungu ameniambia ngo ninkubwire ngo ambie hivi, hari dosi Imana ihagurukije. Kitu ambacho Mungu amekisimamisha, ndoto ambazo Mungu. Iyo dosi imaze igihe kirekire. Hiyo ndoto ni ya muda mrefu. Satani yarahitsikamiye. Shetani alikuwa ameikandamiza. Ariko uyu munsi wa none, lakini siku ya leo iyo dosi Imana yarayagurukije. Hiyo ndoto Mungu ameinua. Imana irambira nkubwire ngo Mungu ameniambia ni kwa mu bantu Imana ishizeho ikimenyetso uyu munsi. Katika watu ambao leo atawekea ishara. Imana yagushizeho ikimenyetso cyo kwishima. Atakuwekea ishara ya furaha leo. Imana yambwiye ngo Mungu ameniambia hivi, ngo nkubwire ngo uyu munsi nikwambie kila siku ibyari byarahambiriye amasezerano yawe, yale yote yaliyokuwa uyu munsi Imana yaciye imigozi ihambiriye amasezerano yawe. Haleluya. Imana Mungu irambira nkubwire, ameniambia nikwambie uyu munsi wa none, siku hii ya leo wari igitutsi gutukwa, ulikuwa ni mtu wa kudharauliwa, ariko Imana irambwiye ngo amagambo mabi yose yari yanditswe kuri wewe, lakini Mungu ameniambia mambo yote mabaya yalikuwa yameandikwa kwako, Imana irayahanagura. Mungu ameyaondoa. Irongera irambira nkubwire ngo, akarudia tena kuniambia nikwambie, wari ufite ubwoba, ulikuwa na wasi, ubwoba bwinshi, ulikuwa unaogopa sana, ariko Imana yambwiye nkubwire ngo, lakini Mungu ameniambia nikwambie ubwoba yaburangije kera. Hiyo wasiwasi imeondoa kabisa. Haleluya. 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 Ariko Haleluya. Haleluya. Imana irambira nkubwire ngo, Mungu ameniambia nikwambie hivi, yirukanye ubushumeri ku buzima bwawe, ameondoa vitu vibaya, yirukanye ubushumeri ku buzima bwawe, ameondoa wizi juu ya maisha, amarira bararagurira, yale Imana irambwiye ngo ararangiye, machozi yameisha. Haleluya. Haleluya. Ayo marira ararangiye, machozi yarangiye, Imana ishize iherezo, ayo marira ararangiye, machozi yameisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imana Mungu iraguteruye, amekuinua, igutereka muri postere, akakuweka kwenye. Imana irambwiye ngo wowe, akaniambia wewe, uyu munsi turi mu kwezi kwa gatandatu, leo hii ni mwezi wa 6, mu kwezi kwa 9, mwezi wa 9 uzakwinjira mu rundi muntu udasanzwe, utaingia kwenye nafasi ambayo sio ya kawaida. nabonaga iminyururu ifunze amaboko yawe n'amaguru, nilikuwa naona minyororo imefunga mikono na miguu, kabona urinyeganyeza ariko nta hantu ugera, unajitikisa lakini huwezi kusogea. ariko Imana yambwiye ngo, Mungu ameniambia iminyururu ile minyororo yadohotse, tayari imefunguka, ugiye kwinjira mu mezi yo kushima Imana gusa, unakwenda kwenye miezi ambayo amarira n'amaganya avuye kuri wewe, yale machozi kavuganye nawe vimeondoka. Mungu amesema. Kandi uyu murozi, halafu huyu mchawi wagize uruhare ku buzima bwawe, Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo, ntazongera gufata kamera ngakubone, hatarudia kuona. Imana iri mwatse kamera, Imana iri mubujije amahoro, ntazongera guhiga ubuzima bwawe, hatarudia juu ya maisha. Ushobora hereza Imana icyubahiro. Kama unaweza inulia Mungu utukufu. Iyo niyo Mana nzakorera, Iyo niyo Mana nzakorera. Haguruka mama. Hebu simama we mama. Iminsi batumariye kumara kwisi warayirengeje nibarekera,
nibareke Imana ikore, nibareke Imana nayisohoza amasezerano. Haleluya, haleluya. Numvishije ijambo ritoya ku buzima bwawe. Nimesikia neno dogo kwenye maisha yako, ariko nubwo ryavuzwemo gatoya, hata kama limesemwa ni kidogo, ryari rifite agaciro, lina nafasi kubwa sana. Numvise ijwi rimanutse riransanza, ya sauti imeshuka imeniambia, Imana irambwira ngo ninkubwire ngo, Mungu akaniambia nikwambie ngo umunsi w'ibyishimo wageze. leo siku ya furaha imefika. Ryaje ari rito ariko ryari rifite uburemere, Lilikuwa ni dogo lakini lilikuwa ni rirambwira zito. ngo Sekazuba reba, Akaniambia sauti nasema Sekazuba angalia, mbwirira uwo mubyeyi ura, hebu mwambie huyo mama aliyoko hapa, umubwire ngo umunsi w'ibyishimo wageze, mwambie siku ya furaha imefika. dongo ugiye kugera muri season yo kwishima, agiye kugera muri season yo kwishima, furaha ugiye kwishima, unaenda kufurahi, ugiye kugira mu cyerekezo cyo kwishima, umeenda kuona furaha kubwa, ugiye kubona ibintu bidasanzwe, umeenda kuona vitu vya ajabu. Imana yambwiye ngo ibyo wasengeye imyaka n'imyaka, Mungu ameniambia ulishaomba, ibyo wayisabye igihe n'igihe, umemuomba muda mrefu, ugiye kwinjira mu mashimwe y'ibyo wasabye Imana, kuingia kwenye furaha ambayo ugiye kwinjira mu mashimwe y'ibyo wasabye Imana, kwenye furaha. Imana yambwiye ngo ubwire ngo, Mungu ameniambia ni uwo munsi w'ibyishimo hiyo ya furaha, Imana yamaze kuwusinya. Iminsi wababaye ni myinshi, iminsi wababaye ni myinshi, muda ulioumia ni muda, iminsi wababaye ni myinshi, muda ulioumizwa, akira umunsi w'ibyishimo pokea furaha Imana iguhaye. Mungu amekupa. Haleluya. Gihe gito ngifite umuruho, igihe gito ngazabo. Mama hagarara, kubwira ikintu gikomeye Imana imbwiye. Simama tu nikwambie kitu kikubwa Mungu ameniambia. Ukubona imvura iguye ahantu hagaca umugezi utunguranye utahanyuraga, ukiona mvua imenyesha mahali halafu mto ugatokea ambao ni umejaa, mtu hawezi kupita, niko Imana igiye gutembesha imigisha ku buzima ndivyo bwawe. Mungu alivyokwenda kufanya katika maisha yako. Wa mubyeyi we, mbonye winjira mu nzu idasanzwe, Nimeona we mama unaingia kwenye nyumba isiyokuwa ya kawaida, inzu idasanzwe, nyumba ambayo sio ya kawaida, nziza, nyumba nzuri. mbona uri umugore munini ariko utari munini cyane ariko urenze ukungana. Niliona mama mkubwa lakini sio mkubwa, winjira mu nzu nziza useka, anaingia kwenye nyumba nzuri. numva ijwi rirambwiye ngo iminsi wabaye imbere y'Imana, Sauti kaniambia Imana amajwi yawe yarayabonye. Imana irambwiye ngo iguhaye inzu, ameniambia amekupa nyumba, iguhaye inzu, amekupa nyumba, ntabwo mbizi aho utuye, hutakosa pa kukaa. sinzi niba udafite inzu, Sijui kama una nyumba, sinzi niba upangisha, sijui kama ariko utapangisha, Imana nkorera lakini Mungu naye mtumikia yo mu ijuru wa mbinguni iravuze ngo sema ikwicaje muri gakondo, kwenda iguhaye inzu. Haleluya. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Mana igeze kumbwira ndimo ndi mu Kinigi, Mungu ameniambia wakati niko kwenye, irambwira ngo Sekazuba Maria nayabonye, akaniambia Sekazuba mimi nimeona. nari mpawe message na madama ambwiye ngo amafaranga yo kwishura inzu gabaye menshi none bashaka kutusora bayigurisha. Nilikuwa nimetumiwa message na mama kwamba nyumba tunayokaa wanataka waiuze. Nzuka nsenga masengesho nkaya Hezekia, Nikaamka asubuhi naomba maombi kama ya Hezekia. ndayibwira nti Imana, Nikamwambia Mungu, wambaye kuba umuhanuzi, uliniambia mimi nitakuwa nabii, naraburaye siniba abantu, hata nilikilala njaa sikuiba, nahanuriye abantu sinabaca amafaranga, niliombea wachawi sikuwatoza hera, none wemere n'uburiri ndyama wabujugunye hanze. sasa unakubali kweli kitanda nacho lala kitupwe nje? Irambwira ngo kubera kunyibukije, Akasema kwa sababu umenikumbusha. dore uri hano mu Kinigi uri gusenga, Sikiliza hapa unapoomba, nugera mu mujyi wa Musanze ukifika tu kwenye mji wa Musanze, ufata inzu ushaka, sikiliza, shika nyumba na iyo nzayiguha mu gihe gito. hiyo nyumba nitakupa muda si mrefu. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Imana yampaye inzu,
Mungu amenipa nyumba. Imana yampaye inzu. Mungu amenipa nyumba. Namanje kugura iyo bansohoragamo. Nilianza kununua ile waliokuwa wananifukuza. None uyu munsi mfite inzu nanje mfite agataje imbere. Leo nina nyumba na nina nyumba. Haleluya ariko. Haleluya. 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 Twagiye n'amaguru nge n'uyu mugabo. Tulitembea kwa miguu na huyu jamaa. Ndyamye iwe mu rugo ndamubwira nti tuzabavuga butumwa bagenda mu modoka. Nilikuwa namwambia tumelala nyumbani, akasema watumishi utakaotembea na gari. Kuva yagera mu Rwanda. Tangu alipofika Rwanda. Nari namutegera moto. Sijawahi kupanda pikipiki. Ndi kumutwara mu modoka Imana nayisabye. Kwenye gari ambayo Mungu. Haleluya. Haleluya. Twavuye kuvuga ubutumwa hano. Tulitoka kuhubiri mahali. Banga no kudutegera moto turi Tanzania. Wakakataa hata kudupandisha kwenye pikipiki tukiwa Tanzania. Hari nijoro. Ni usiku. Nari nasengera abantu. Nimeshawaombea watu. Imvura iranyagira. Mvua imeninyeshea. Dushaka moto turayibura. Tafuta pikipiki. Ndavuga ngo Mana. Sema hapana. Uzambi modoka. Mungu nipe gari. Yo gukora umurimo wawe. Kwa sababu kwenye huduma yako. Ikindi cha kabiri. Kitu cha pili. Uzama amafaranga. Unipe na hela. Aho nzavuga ubutumwa. Mahali takapokwenda kuhubiri. Bakanga kuntegera. Wakikasa. Njya yanjye nitegere. Natumia hela yangu. Haleluya. Haleluya. Imana yarabikoze. Mungu amefanya. Imana yarabikoze. Amefanya. Sinabura bitanu. Siwezi kukosa 5,000. Yo gutega. Eti ya kupanda gari. Imana irambye umubwire ngo ikwicaje mu nzu. Nikwambie amekuketisha kwenye nyumba. Umva. Sikia. Akandi mbwiye. Kitu kingine alichoniambia. Ikurinze kwakira inkuru mbi. Ivuye ku mwana we w'umuhungu. Amekulinda kupokea bakakubwira ngo akoze impanuka ibye birarangiye. Imana irambwiye ngo amasengesho yawe avanye urupfu ku muhungu. Angeweza kupata. Haleluya ariko. Ameondoa kifo kwa mtoto wako. Hereza Imana icyubahiro. Nulia Mungu utukufu. Wewe ufashe umwana. Wewe mama uliyeshika mtoto. Imana yo mu ijuru. Mungu wa mbinguni. Ikurinze kurwara ibere ry'iburyo. Amesimamisha kugua titi la kulia. Iryo bere bagategeka ko bari baga. Hilo titi litakiwa likafanywa operation itolewe. Bajya kuri baga bakavuga ngo ryajemo kansa. Wangeenda kulitoa wakasema ni kansa. Imana iramwe ikurinze kurwara kanseri yo mwibere. Amesema amekulinda kugua kurinze kansa yo mwibere. Kansa ya titi. Kandi wa mubyeyi we niho nakubona bwa mbere. Sikiliza we mama, ndio ari kugira umutima w'ubuntu, umutima w'impuwe w'ubuntu. Wumva uhora uhiga imigongo, Mana umbaye ibi nakora ibi ntago mba ndi kumwe nawe. Ariko Imana irambwiye ngo ibyo wayisabye irabiguha. Hivyo ulivyoomba amekupa Mungu. Muko haguruka. Hebu binti simama. Ni abakozi b'Imana. Mungu ameniambia hayo maji uliyoletea watumishi. Ayo mazi Imana isi yakubakira mu rugo rukomeye. Hayo maji Mungu amekujengea na nyumba kubwa. Dongo, sikiliza. Amazi waguriye abakozi b'Imana. Maji uliyonunua kwa ajili ya watumishi. Nta nuyagutegetse ukayazana. Nta nuwamutegetse ngo ayaguhe. Hakuna aliyekuambia ulete. Twagiye kubona tubarazanya amezi ku meza. Tumeona tu wewe umeleta maji. Amazi waguze. Maji uliyonunua. Imana irame nkubwire ngo Mungu ameniambia nikwambie. Uku kwezi kwa gatandatu. Mwezi huu wa 6. Uku kwezi kwa ubuzima bwawe. Mungu ameshusha neno ngamazi. Amazi. Abyaye mu rugo rukomeye. Amekupa kubwa. Imana irambwiye ngo wakoze ku mafaranga ukorera abandi bakaguhemba. Mungu ameniambia umeshika hela ambazo Imana irambwiye ngo uhereye aka kanya iguhaye kwikorera, iguhaye ibyo wikorera. Ufanye ya kwako. Imbwira ijambo rikomeye. Ameniambia neno kubwa. Ngo nguko uja guhembesha. Kwa sababu wewe nawe baje kuguhembeshaho. Nawe ugiye kuzahemba abandi. Uko ugenda usaba umushahara, nawe uzatanga umushahara. Haleluya ariko. Na wewe utawalipa watu. Haleluya. 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 Mama, wenda kuona hari nyuma. Wewe mama, nakuona, simama, hebu simama. Tambuka intambwe nkinga wigire imbere. Njoo kidogo, sogea huku. Tamuntu ufite igitenge. Hamna mtu mwenye kitenge. Ufite igitenge itamworosa mu maso. Amfunge usoni. Mu maso. Ni mugenzi wawe. Mfute. Mworose mu maso. Unike. Ongera umuvaneho ugasubirana. Hebu rudia, toa.
alafu urudie tena. Aricho bita umuntu ahishaga umuntu akamushakunda akamuhishura. Kuna kitu ambacho mtu anaweza kafichwa. Irame ubwire Mungu ameniambia nikwambie. Iminsi mibi yari yaragutwikiriye. Ariko Imana inagutwikura uyu munsi. Tumekufunika lakini Yesu amekufunua leo. Imana ikwatsa iminsi mibi. Mungu ariko bavuze ngo amen ariko. Hebu sema amen. Imana ikwatsa iminsi yo gusuzugurika. Mungu amekuondoa vitu vya kudharauliwa. Imana ikwatsa iminsi y'ubwihebe wari ufite. Mungu amekuondolea vitu ambavyo ulikuwa ndarya ikinzabahonde bimeze bite. Imana ikwatsa iminsi mibi. Unajua ngoja nikwambie. Imana ikwatsa iminsi mibi. Mbaya juu yako. Imana ikwatsa iminsi mibi. Imana ikwatsa iminsi mibi. Ugiye kugaragara. Isura yawe igiye kugaragara. Jua na haleluya ariko. Haleluya. Imana ikwatsa iminsi mibi. Uhereye ku itariki turiho ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Imana ikwatsa iminsi mibi. Tujya kwinjira mu kwezi kwa karindwi. Wakiriye iminsi myiza. Haleluya. Haleluya. Imana ikwatsa iminsi mibi. Mungu ameondoa siku mbaya. Kandi ikindi cya gatatu, alafu kitu cha tatu, Imana ikurinze kwiruka ku musozi. Mungu amekulinda kukimbia. Imana ikuvanyeho umurozi wari utumye ucanganyikirwa kabisa. Ametoa mchawi aliyetuma uende ukachanganyikiwe. Imana ikurinze umurozi. Mungu ameondoa uchawi. Hereza Imana icubahiro. Niwe Mungu utukufu. Zamura amaboko yawe. Inua mikono yako. Wowe yareke hejuru nkubwire ikintu. Wewe achilia tu juu hivi. Imana iramwe ngo ugiye kugaragara ayo maboko yawe turi kuyabona twese. Mungu ameenda nutakubonaga nk'umuntu agiye kukubona kuri umuntu. Niko Imana ivuganya nawe. Wale watu walikuwa nakuona kwamba sio mtu, leo unakwenda kuwa mtu. Ndivyo Mungu alivyosema. Kandi Imana iri kumbwira ngo igeze no mu nda yawe. Tena Mungu amesema bangamiwe ninda mu nda ari Imana ikoze. Imana iramwe ngo hari ibyo usohoye byari bongamiye ubuzima bwawe. Nikishizemo toa kwenye maisha yako katika tumbo. Ndumva ijwi ry'uruzerera. Nikasikia sauti inaniambia. Donc hari igihe umuntu yibera mu minsi bakagira ngo ari kuzerera, ariko iyo minsi yo imeze nk'uruzerera Imana yivanyeho. Kuna wakati ambapo mtu anakaa katika siku za kuzunguka lakini hizo siku ameziondoa. Ugiye guseka ma, ugiye guseka. Unakwenda kucheka wewe. Ugiye guseka amaseka uruzi ngo ntuzasika ugiye kuyaseka. Unakwenda kucheka kavuganye nawe. Genda wicara. Nenda ukakae. Haleluya. 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 Imana iri hano. Mungu yuko hapa. Uriya mugabo wazanye n'umugore bwa mbere ongera uhaguruke. Hebu yule baba aliyekuja na mke wake simameni tena. Uyo mugore ni yicara. Huyo mama kaa, wewe mama kaa. Ibuganda urahazi? Uganda unapajua? Uganda urahazi? Wabayeyo? Ulishafika? Imana irambwiye ngo ikurinze gufata icyemezo cyo kuja Buganda ukagaruka nta nicyo kwambara ufite. Mungu ameniambia ijwi uhora ubyigana n'ijwi ryo kumva ko waje Buganda. Wewe unabishana na sauti ambayo inakwambia uende Uganda. Hiyo sauti Imana irambwiye ngo nta buzima bwiza ufite muri Uganda. Wewe huna maisha mazuri kwenye nchi ya Uganda. Urumva mugabo? Nasikia wewe baba. Nta buzima bwiza ufite muri Uganda. Huna maisha mazuri unaweza kuyapata kule Uganda. Kandi hari umurozi umaze imyaka 4. Alafu kuna mchawi ana miaka 4 afashe urugo rwawe mu ntoki. Ameshika nyumba yako kwenye mikono. Arufashe nkangurike. Ameshika hivi nyumba yako. Uwo murozi afashe urugo rwawe nkangurike. Huyo mchawi ameshika nyumba yako kama hivi. Ariko ntukomeze gushidikanya ngo abone Imana itavuze.
kuko wicaye urimo shidikanya. Usikae kutokuamini kwamba Mungu hakusema. Imana irambwiye ngo ukuboko k'umurozi kwari gufasha umuryango wawe. Mungu ameniambia mkono wa mchawi ulikuwa umeshika familia yako. Uyu munsi umurozi ntago abafashe, akaboko kabavuyeho. Mchawi tena hakuwashika, ameondolewa. Tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe, Mwami Imana, tuzahora tugushima, tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yicare. Mama haguruka. Mama simama. Hari ikintu bita kavaringi. Kuna kitu kinaitwa cover, ni kukavaringa, guhisha, kufichwa. Imana irambwi ariko Mana, Mungu akaniambia, jamani, Mungu huyu mubye we mama, hari ico bita guhishwa. Imana imaze iminsi guhisha. Kuna kitu kinaitwa kufichwa. Kanguhanurire nkwegere. Ngoja nikutabirie nikiwa nimegusogea. Umaze iminsi uhishwe ni gatatu. Imana izanya amahoro, waje gusengera, Imana irayata. Mungu ameleta amani, umekuja kuomba hapa. Imana irambwiye ngo ikirije akarengane ku buzima bwawe. Mungu ameniambia. Imana irambwiye ngo iragufashira gukomesha. Mungu amesema amegushika. Imana irambwiye ngo ikwatsa amaboko y'ababisha. Mungu amesema. Imana irambwiye ngo iragutabira kuzamuye. Mungu amesema. Imana irambwiye ngo irakubatse. Mungu amesema. Imana irambwiye ngo iragukomesha. Mungu amesema amegushika. Haleluya. Teri intambwe itatu wigira imbere. Imwe, kabiri, gatatu, hagarara aho ngaho. Imana irambwiye ngo uvuye mu bibazo winjiye mu bisubizo byawe. Usezereye ibibazo winjiye mu bisubizo byawe. Imana irambwiye ngo iragutunguye kandi irakugendereye, iragufashe kuko umubyeyi afashe umwana we. Haleluya ariko. Haleluya. Icyerekezo kirabonetse mama. Tuongere kugishakisha. Tuongere kugishakisha. Icyerekezo Imana yakibonye. Kitu ambacho Mungu. Icyerekezo Imana yakibonye. Wavuye muri ntibishoboka wageze muri birashoboka. Umetoka kwenye mambo yasiyowezekana umeingia kwenye mambo yanayowezekana. Umugabo ari. Mume wako naye. Umugabo ari. Haleluya. Haleluya. Kuko narimo mpanura nkabona nubwo nakwitaga umubyeyi nta mugabo uri hafi yawe. Kwa sababu nilikuwa natoa unabii, naona hakuna mume ambaye yuko karibu yako. Nintaha umbaze. Nakaporudi wakati wa kuondoka uniulize. Arukeye aho umuhanuzi umupasiteri ntago none hari bya bindi. Mwavuze ngamena wowe nintaha umbaze ico nareshaka kuvuga. Wakati duhereze Imana icubahira ariko. Tulia Mungu utukufu. Haleluya ariko. Haleluya. 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 Madahaguruka. Wowe uri ku gakingi. Adam simama. Haguruka wewe. Mbonye ubari 200,000. Imana igwa 200,000 sinzi yo bivuye. Mungu amekupa 200,000 sijui. 200,000 ndabibonye biba. Mungu amekupa 200,000 sijui umetoa wapi. 200,000 ndabibonye biba. Naona Mungu amekupa 200,000. Imana irambye nkubwire. Mungu ameniambia nikwambie. Iguha ico gukora mu uyu mugi nike Imana ivuganya nawe. Kitu cha kufanya hapa mjini. Iguha ico gukora. Amekupa kitu cha kufanya hapa mjini. Kabiri. Ala ya pili. Ikurinze kwicara mu bitari iminsi 3 rwaje umwana. Kulinda kwenda hospitali. Ivanye umurwayi ku mwana wawe. Kuguza mtoto wako. Ikurinze kwicara mu bitaro urwaje umwana.
Imana yo mu ijuru nkorera ivuganye n'ubuzima bwawe, ivanyeho ubwo burwayi. Ameondoa huo ugonjwa. Icarira. Hebu kaa. Iti. Hari umuriro, inkongi y'umuriro Imana ivanye ku rugo rwawe. Kuna moto ambao Mungu ametoa juu ya nyumba yako. Imana irambwiye ngo irinze ku rugo rwawe rwashya. Mungu amelinda nyumba yako isiungue. Kabiri, Imana ivuganye nanjye ngo hari ibintu ivanye mu irembo. Mara ya pili Mungu amesema kuna vitu vingine ametoa kwenye byari bitumye umuryango mwese murwarira kimwe. Ilikuwa inatakiwa wote nyumba yote muugue pamoja. Mukarwara mukaremba, mwagera kwa muganga baje bakubita icyumvirizo bakabura indwara. Mungeenda kwa muganga akaenda kuwapima wakakosa ugonjwa. Imana irambwiye ngo uyu murozi, Hini Mungu ameniambia huyu mchawi, ibi bintu yarakoze, hivi vitu ambavyo alikuwa anataka kufanya, yabiguze ibihumbi 48. alinunua shilingi 280,000 na 48. 480,000 na 80,000. 48. 48. Yes. 48. 48. Ayo mafaranga yaratanze, hizo hela ambazo alikuwa ametoa ngababuza ubuzima, ili awakoseshe amani. Imana irambwiye ngo iyatesheje agaciro, azapfa ubusa. Amekataa kabisa, hayataendelea. Haguruka mani nkubwire icyo Imana imbwiye. Busimama wewe mama, nikwambie Mungu alichoniambia. Imana irambwiye ngo ikurinze kwibwa kandi uri mu nzu. Mungu amesema amelinda usiibiwe, uri mu nzu ukiwa nyumbani. Ni mwishwa wanjye uyu aracururiza hano. Huyu ni mjomba wangu. Imana ikurinze kwibwa ugasanga nta kintu kiri mu nzu na kimwe. Mungu amelinda usije ukaibiwa ungekuta kitu chote hamna. Ara kandi kantu Imana imbwiye, na kitu kingine kidogo Mungu ameniambia, ikurinze no gufungirwa ukwezi kose. Ameniambia tena unaweza kufungiwa mwezi mzima. Nabonaga hari ishari ryatangiye kugutangamo udupapuro duke duke, bagenda batanga utuntu two kukurwanya kugira ngo ufungirwe. Nilikuwa naona kuna vita, ariko Imana wiriwe imbere. Lakini icyo nkundira Imana, ivuguruza abatugenza, ikavuguruza amagambo batuvuze, ikavuguruza amaraporo badutangiye. Imana ivuganye nanjye ngo Imana wiriwe imbere, ntabwo watanga bagufungire, ikwita ikavuganye nawe. Haleluya, haleluya. Amazimwe ya Imana yatesheje agaciro. Falme wao Mungu ameukataa. Iyicarira. Luka. Gaturuka uko ibintu nzabona ndabihanura Imana ihora inyereka kuri wewe koko. Haguruka. Simama, hivi vitu Mungu ananionyesha juu yako kweli? Cyambere Imana imbwiye cyambere ni ukukubwira ngo Imana ikurinze kujya kwisobanura ibintu utazi. Kitu ambacho Mungu ameniambia cha kwanza ni kwenda kujitafasiria vitu ambavyo huvijui. Kabiri Imana irambwira ngo ikurinze umugabo mubi. Mara ya pili anasema amekulinda na vitu. Uza kwigiraho mwiza kandi ari mubi. Mtu jamaa mbaya angekuwa mzuri mbele yako lakini ni mbaya. Muyandi magambo Imana ikuvanyaho ingenza mbi. Gatatu Imana irambwiye ngo uzatunga moto zirenga 3. Mungu ameniambia utanunua pikipiki zaidi ya 3. Kane na ya 4. Imana ikurinze uburwayi kuri weho bw'iminsi 4 ntuhaguruke mu rugo. Ameondoa ugonjwa ambao ungeugua siku 4. Imana iguha 150 byihuse akakanya mu ntoki zawe. Amekupa 50,000 kuanzia sasa hivi. Gatandatu mara ya 6. Imana irambwiye ngo ntabwo uzigera utagaciro na hato. Mungu anasema lazima uheshimiwe tu. Hautakaa ukose heshima. Ariko mama wewe wegeranye n'umugabo ndigwanurira. Ufite umwana uri hanze? Una mtoto ambaye yuko nje. Imana irambwiye mbonye nimeona ufite abakobwa bangahe? Una watoto wa kike? Yo
mbonye hari umukobwa wawe utuye mu gihugu cha Canada. Ona kuna binti yako amekwenda kukaa Canada. Mbonye hari umukobwa wawe Naona kuna ugiye mu gihugu cha Canada. amekwenda kuishi nchi ya Canada. Noneho ukuntu uyu muntu azagenda, Unajua mtu bizaba nka anaenda filime, bizaba nk'ibintu bitunguranye. inakuwa kama picha Ntabwo tu. ari bya bindi twirwa dusengera abantu ngo bazanye amadosiye ngo twara no, uwe bizaba nk'ibintu bitunguranye. Itakuwa kama vitu ambavyo ni Bizaba haraka tu. Wumve ngo umuntu agiye mu bintu by'inzozi. Niko Imana ivuze. Tumeenda kwenye ulimwengu wa roho. Ubushize nandi kumwe n'uyu mugabo. Kuna muda nilikuwa na huyu jamaa. Ngera Nairobi mpanurira umuntu w'umugabo. Nikafika Nairobi nikamtabiria mtu mmoja jamaa. Ni umunyamurenge ari muri UN muri za mpunzi zishaka kujya hanze. Ni mnyamulenge alafu ni katika wale watu ambao ni wakimbizi. Namubwira ni mwarimu kutari gufashwa. Nikasema mwalimu, mbona huna furaha? Arambwira ngo ntabahanuzi ncemera. Ni kubera iki? Mimi siwezi kukubaliana na manabii. Kwa nini? Wabampanuriye imyaka 7 ndi hano Nairobi. Wameshanitabiria miaka 70, niko miaka 7 niko hapa Nairobi. Ngo nzagenda none ngo uruhara rwaziye hano. Nitaenda sasa mpaka Agani mwarimu vayo hano. Nikamwambia mwalimu, hebu njoo. Yuko bishop umwe twe turi matari hano ngabisobanure. Kulikuwa na askofu mmoja ambaye tulikuwa naye. Niba ari ikintu Imana ikunda. Sikiliza kitu ambacho Mungu anapenda. Imana ni kuvuga. Kama Mungu akisha kusemesha, uzaye tugira kwizera ubone nk'ibibaye. Amini tu. Noneho nafasha wa mwarimu. Sasa nikamshika yule mwalimu. Ndamubwira uhereye akakanya ntiza kwizera. Nikamwambia kuanzia sasa hivi hebu amini. Ndashaka kukohereza muri Canada ushaka kujya. Nataka nikupeleke Canada uende. Ararara marande bakobe aruna kwera ndi mugufi aho yari muremure aruni banyiranye. Akaangalia kwa sababu yeye alikuwa mrefu mimi mfupi. Naramusengeye umugore wamurusha kwizera. Nikamwombea lakini mke wake akamzidi kuamini. Umugore yahise yiruka. Mke wake akakimbia kaenda. Tana amafaranga arafite. Alikuwa hana hela. Ngiye gutaha ampereza amasogisi migurenye. Nilivyorudi tu akanipa socks. Aravuga ati njewe wasenze mbona bibayakira amasogisi ujuramba. Akasema mimi umeomba sasa socks hizi hapa chukua. Nasubiyeyo ameza birashize. Nilirudi baada ya miezi 2. Sanga umugabo yaragiye kera. Mume wake ameshaenda zamani. Haleluya. Haleluya. Ibyo tutabonera inzira Imana irabifite. Vile ambavyo hatuwezi kuona njia lakini Mungu anaweza. Haleluya. 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 Iyo usomye ijambo ry'Imana, kama ukisoma neno la Mungu, igice cya mbere mu butumwa bwiza bwa Luka, ile neno la kwanza katika injili ya Luka, umurongo wa 37, ile mstari wa 27, uravuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rigire rite. Umesema hivi, ibyo Imana ivugiye hano hakuna neno no kubikora izabikora. Lile neno alilolisema hapa hata kufanya atafanya. Ubundi ikintu cya mbere Imana ikora, kitu cha kwanza ambacho Mungu anaweza kufanya, Imana iravuga. Mungu akisema, yarangiza kuvuga, kishamaliza kusema, ikandika, anaandika. Yarangiza kuandika, akimaliza kuandika, ikarinda, analinda. Yamara kurinda ikivuze, kishamaliza kulinda alichokisema, ikarinda n'uwikivuzeho, mlinda na yule aliyemsemea. Yarangiza kurinda uwivuzeho, akimaliza kumlinda aliyemsema, ikarinda n'abanzi be, inalinda na adui zake, kugira ngo babandi, ili kusudi wale watu nabo bazabanye imbaraga z'Imana, waje waone nguvu ya Mungu. Tachakwemeza abantu batabonye Imana idusubije. Hakuna kitu ambacho yani watu hawaamini mpaka Mungu amejibu. Icyambere cyabayeho, sikiliza kitu cha kwanza kilichokuwepo. Yesu akigera kwa Yairo, Yesu alipofika kwa Yairo, baramubwiye ngo ntaze ngo umwana yarangije gupfa kera. Walimkatalia, usije, mtoto ameshakufa. We abwira Yairo ngizere witinya. Yeye akamwambia Yairo, usiogope, amini tu. Baragenda bagezeyo, wakaenda. Walipofika pale, ngo abantu baramubwira ngo wija mu nzu umwana yarangije gupfa kera tujye kumushinja. Ingia
kwa sababu mtu ameshakufa, tunataka kwenda kumzika. Yesu ntabwo yumvisha amagambo y'abantu. Yesu hakusikia yale maneno ya wale watu. Yagendeye mu bubasha yari afite mu mutima we. Yeye kwenye huduma alionayo. Ngo yinjiye mu nzu. Alipoingia tu ndani, babandi baza kumwumviriza. Wale watu wakaja kusikiliza. Ngo bagira ngarasenga. Wakasikia na omba. Yavuze ijambo rikomeye. Alisema neno kubwa. Yaravuze ngo yega koga tasinzira. Alisema wewe binti uliyesinzia. Byuka. Inuka. Akakobwa karabyuka. Yule binti akaamka. Babandi babonye kabyutse. Wale watu walipoona ameamka, babonye gasohotse, walipoona ametoka nje, bahindura amagambo, wakabadilisha maneno. Baravuga ngo ntabwo ari yapfuye. Wanasema alikuwa hajafa. Ngo yaragishushe. Eti kumbe alikuwa bado ni moto. Yarakiri moto. Yaragishushe. Alikuwa bado ni wa moto. Yesu aravuga ati, Yesu akasema nundi munsi tuzabonana. Hata siku nyingine tutaona. Arabihorera. Akanyamaza kimya. Baramutuka arahora. Wakatukana kaza ndi makuru. Zikaja zingine. Ngo Lazaro yarwaye. Anaumwa. Arangije arababwira ngo ndia tena kuwa. Iyo ndwara si yo kumwica. Kufa. Arabihorera. Akanyamaza kimya. Lazaro arapfa. Lazaro akafa. Arabihorera. Akanyamaza. Baramuhamba. Wakamzika. Arabihorera. Akanyamaza. Amara umunsi umwe. Siku ya kwanza. Amara iminsi ibiri. Siku ya pili. Amara iminsi itatu. Siku ya tatu. Umunsi wa kane. Siku ya nne. Yesu arahagera. Wakafika. Haleluya. Bwira mugenzi ngo nubwo bimaze iminsi Yesu yahageze. Nubwo bimaze iminsi Yesu yahageze. Hata kama nubwo bimaze iminsi yahageze. Yesu amemaliza. Hata na siku nyingi. Umamabwire. Ngoja niwaambie. Icyambere banze kwemera. Kitu cha kwanza ariko iki cyo cyonyine. Icyo Yesu agiye gukora uyu munsi. Kitu ambacho Yesu anaenda. Haleluya. Haleluya. Tugiye kubahagurutsa. Tugiye kubahagurutsa. Tugiye kubavugisha. Haleluya. Umva. Sikiliza. Uyu munsi. Siku ya leo. Imana ikora igitangaza. Mungu afanye maajabu. Gifite umunwa. Kinachoonyesha. Kigenda kibwira abantu muri gare. Ili kusudi kibabwira ngo Imana yakoze. Kiba kinasema. Kigaruka muri kariyeri. Kibabwira ngo Imana yakoze. Kijya mu ibereshi. Kibabwira ngo Imana yakoze. Kijya muri tete. Kibabwira ngo Imana yakoze. Kizenguruka umujyi. Kijya sana rayizi. Hereza Imana icyubahiro. Bwana Yesu makofi. Uyu munsi. Siku ya leo. Imana ikora igitangaza gifite umunwa. Mungu afanye maajabu anayoongea. Buli bitangaza biratandukanye. Unajua maajabu yanatofautiana. Hari bitangaza bitagira umunwa. Kuna vitu maajabu yana mdomo. Kuzanira ipfukire Sekazuba. Kuzana kungemurira ukanzanira ibyo kurya. Ukaniletea chakula mimi Sekazuba. Kiriya hari igitangaza gifite umunwa. Sio ajabu ambayo inaongea. Uraza ukabonwa na babiri. Ukaja ukatazama na wawili. Arambiriye nkabimara. Maana nikishamaliza kula basi vimeisha. Ariko iyo ubaye muri quartier. Lakini kama ukiwa kwenye wambara Londoni. Kama ulikuwa unavaa. Bazi ko nta wundi mwenda. Unajua kwamba ukanyura muri quartier gatanu wambaye superi wa Gisi. Haleluya. Cyari igitangaza gifite umunwa. Zamuri Imana icyuba. Zamuri Imana icyuba. Igitangaza gifite umunwa. Haleluya ariko. Imana ikora igitangaza gifite umunwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uyu munsi. Siku ya leo. Imana ikora igitangaza gifite umunwa. Fanye maajabu yenye mdomo. Iyo maze imyaka uri mu bukode. Katika miaka ambayo umeishi wewe mama. Bakanyura ahantu bari gusakara amabati meza. Watu wengi unapita unaona watu wanajenga nyumba nzuri. Barabanga inzu ni yande bari kubaka. Watakuuliza hii nyumba ni ya nani inayojengwa? Ngo si Esperance maze iminsi ari gusenga se. Sasa yule jamaa ambaye amemaliza siku anaomba. Uko mufunda kubiti bati. Wakati fundi anajenga Esperance yibereye mu mujyi. Alafu wewe ukiwa byabati yari iri kuvuga. Ile bati itakapokuwa kibari gitangaza gifite umunwa. Kuko buri wese arararama. Imana ikora igitangaza gifite umunwa. Mungu anafanya maajabu yenye mdomo. Iyo uri umubyeyi ufite abana b'abakobwa. Kama wewe una mabinti wale umunsi baje kuvana umukobwa mu rugo. Siku watakayo kuja kuchukua binti. N'abana baje kuvumbi wao. Na watu
abana kuvumba kuntu urabimenya noneho ibyo birazimije. Wamekuja kuomba, noneho kiriya ni igitangaza gifite umunwa. ila ni maajabu. Barabazanya ngo aba bantu bagiye he? Watauliza hivi wale wameenda Ngo wapi? wa mukobwa wa Donata baje kumusaba. Eti yule binti ambaye alikuwa anaenda Icyo ni kuombeleza. igitangaza kigenda kuvuga, Hiyo ni ama. wowe utarinda kuvuga. Anasema yanaongea. Haleluya! Imana igukorera igitangaza. Imana ikora igitangaza gifite umunwa chenye mdomo. Ku munsi wo kuwa gatandatu, Siku ya 6 hano huzuye amamodoka, kulikuwa na gari nyingi, mavewiti, mavigo, tegiseri masha, taksi mpya, amakwasiteri yatwaye abantu. Noneho bageze hano baravanga ahantu habaye ibice. Sasa watu walipofika hapa kanauliza kuna nini? Bati ni wa mugabo bita Sekazuba muri buri ruvuga kuri radio niyo bari gusuka amavuta. Yule Sekazuba alikuwa anatangaza maze iminsi nirarira mu mujyi, ariko nasanze akarere kose karivuga ngo yabaye musenyeri. Icyo ni igitangaza. Njyewe ntabwo nagiye kubayarika. Icyo ni igitangaza gifite umuntu. Ngo yabaye umushumba. Haleluya! Nta nubwo ndinjira mu ngo zabo ngo zibivuge, ahubwo nibagera kwishiga baranabiganira n'abana babirepete. Ejo nibabona imodoka bayitagiye Sekazuba bavuga ngo mushumba, babyumvisha nyina na se bari kubivuga. Icyo ni igitangaza gifite iki? Umunwa. Tanana ngikino mwiza sikiri kugenda kiravuga. Sasa unaona hata hapa tu inaendelea kuongea. Bwira mugenzi ngo ntawe bitabera. Mwambie rafiki yako hakuna. Kandi uva gutangariza ijambo rikomeye. Mungu agusendea. Sikia. Icyo batakubonamo Imana ikikubonamo. Icyo batakubonamo Imana ikikubonamo. Icyo batakubonamo Imana ikikubonamo. Icyo babona kutabaco uzabaco. Aho babona kutagera Imana izahakugeza. Haleluya! Zamura haleluya! Arangije Yesu akasema, arababwira ati ninde washizeho igitare? Ni nani aliyeweka hili jiwe? Kuko bari mu kiriyo, kwa sababu watu walikuwa wanalia, bagira ngo nabaje mu kiriyo, wakafikiri ni watu wamekuja tu kwenye msibani. Babwira Marita na Maria, wakasema Marita na Mariamu, bati kigize ngo ni inshuti yanyu none kaje kwinywera kataraje kumuzura. Walikuwa wanasema ni rafiki yake amekuja kunywa tu, afikiri sio ariko nashaka kukubwira nubwo bikomeye. Nataka nikwambie hata kama ni magumu. Ndagutangariza itangazo rivuga ngo, nataka nikutangazie tangazo moja. Yesu ntagakina amajonjora kina finali. Yesu haonekani amajonjora, anaonekana mwisho. Ngarangije aravuga ati rero nje ntago nje kunywa. Yesu akasema mimi sikuja kunywa. Nje no kurya. Kusema nimefanya vitu singena kujidedede, siseme dedede. Uhubwo ndashaka mimi nataka uwashizeho igitare, aliyeweka jiwe, uwashizeho igitare, huyu aliyeweka jiwe, uwashize igitare, huyu aliyeweka jiwe, uwagufasha ijambo, huyu aliyekushikia, uwagufasha ijambo, huyu aliyekushikia kwa. Haleluya! Uwashizeho igitare, nani aliweka jiwe? Ariko haleluya! Ari ibintu byanyu bashizeho ibitare. Kuna vitu vingi kwenu wameweka mawe. Yesu uyu munsi arashaka babishizeho. Kini leo Yesu anataka wale walioweka. Ari umuntu mperutse guhura nawe. Kuna jamaa mmoja nimekutana naye. Arambwira atari ku buntu uyobye koko. Nikubera iki? Akaniambia hivi mbona umebadilika? Ngo nubundi ko ufite icubahiro. Kwa nini zamani ulikuwa kama heshima? Unaenda wapi? Ndi kumwe n'umupastor aramunsubiriza. Nilikuwa na pastor akamjibu. Aramubwira ati n'umuri ntago wamukundaga. Ngambia hata hivyo wewe humpendi. Ati kuko umukunda wakwemera ibyo Imana ivuga ko bisohora. Kama ungekuwa unampenda ungekubali yale maneno anayosema Mungu yanatimia. Yes ashimwe. Sasa. Ubu sinyuzwe namwe. Sasa leo ubu sindi kuvuga kubera ko muri amafaranga. Leo sinaongea, ndanyuzwe n'abana b'Imana kuganira iby'Imana. Niongee na watu kwa sababu ya neno la Mungu.
kandi mureka mbabwire, Ngoja niwaambie. mbonye abantu 10 nashatse gukoraho Nilikuwa na watu 10 ambao ku cyumweru no kuwa kabiri bazashima Imana hano. watashukuru Mungu hapa. Itonde mbabwire, Ngoja niwaambie. suko nabandi Imana yabanze, ariko mbonye abantu 10 batonze hano umurongo bavuga ibintu bikomeye Imana yakoze. Nimeona watu 10 wamepanda. Bwana amewajibu. Kandi nanjye ndimo. Mimi ni mmoja wao. Nanjye ndimo. Na mimi ni mmoja wao. Aho wicaye vango nanjye ndimo. Vango nanjye ndimo. Na mimi ni mmoja. Vango ndimo. Na mimi ni mmoja. Vango ndimo. Ngo baramubwiye ngo dore ni ngo ni Mbonigaba washizeho igitari, bati mumuzane Mbonigaba. Nasema nikaona nimeona mmeweka jiwe, hebu. Mbonigaba azari gwekenya menyo yari umufarisayo mubi. Fanirikisi akaja ametamena nasema ni nini? Yesu aramubwira ngo ni washizeho igitari. Yesu sasa kamuuliza, hebu wewe umeweka jiwe? Impamvu Mbonigaba yasubije Yesu arakaye, kwa sababu gani alimrudishia Yesu akiwa na hasira? Yarazi ko Lazaro yaboze. Alijua Lazaro ameshaoza. Azi ko bitashoboka. Alijua kabisa hayawezekani. Ndaje kukubwira ngo nibyo byaboze Yesu agiye kubihagurutsa. Hata kama yameoza. Nibyo byaboze. Nibyo bidafite umwanya. Nibyo bitagize bite. Yesu agiye kubitegeka. Yesu anakuja kuyaondoa. Arangije ngo bundi urambwira ibikuraho igitari. Unataka kuniambia nini? Toa jiwe. Afite n'ubura yagitari yavuba ko yarazi ko Yesu atamuhagurutsa. Yarazi ko yanutse. Alinyanyua haraka kweli akijua ananuka. Atariko warekero kari kunuka abantu atariko ko nshaka Mbonigaba ngakure igitare yagikura. Akina mama ali yako anakaa na uliza. Mbonigaba n'umujinya kubera ko yarazi Yesu atamushobora. Tuona atanyanyuaje, mbona anakwaga na hasira? Vuba. Akanyanyua haraka akagitupa. Aravuga ngaho kora ibyo urakasema angalia sasa huko. Yesu araza yirungurikirayo gusa. Yesu akaanza akachungulia tu. Aravuga Lazaro. Sema Lazaro. Umva Yesu ntagakoresha imbaraga nyinshi. Yesu hafanyi kwa nguvu nyingi. Yesu ambwira ngo Lazaro. Anasema Lazaro. Undati akaitika kandi yari yaoze. Alikuwa ameoza. Lazaro. Naam. Vayo. Toka. Lazaro baraje. Lazaro akatoka. Arasohoka. Akatoka. Asohoka zingazinzwa amaso. Akatoka n'amaboko n'amaguru. Macho na miguu. Yesu aravuga ati ninde wamuzingazinze? Yesu akasema nani amemfunga? Bati nitiyeri naze. Hambura vuba. Leteni, hebu fungua. Lazaro aragenda. Lazaro akaondoka. Ndashaka kukubwira ngo ibyawe. Nataka nikwambie ya kwako. Zaba byaraboze. Alikuwa amefungwa. Zaba bigishushe. Yesu agiye kubihagurutsa mu izina rya Yesu. Haleluya. Abemera umwami Yesu haleluya. Abemera Yesu haleluya. Kubali Yesu inasema amen. Migambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izi, ibidashobokera abana imbere yawe. Imigambi ibidashobokera. Umuntu yigeze kumbwira ati Sekazuba, na mtu mmoja alijaribu kuniambia kwimikwa kwawe ntibizashoboka, kusimikwa kwako wala haitawezekana. Cyambere cye ntiwize, nta mashuri menshi ufite. Kwanza hujui kusoma, una kusoma. Nese Imana bivuze barabivuze irebera kuki? Sa Mungu waite yakubali kwa nini? Nakira ubuhanuzi bw'umuntu ambwira, nikapokea unabii, mtu ameniambia. Arambwira ati mbonye Imana itegetse ko wimikwa. Akaniambia nimeona Mungu ameandaa utasimikwa. Niba ari umuntu ugira kwizera ngira kwizera, Imana imvuze ongera kwizera mu bintu. Na madamu wanjye arabizi. Kama ni watu wa kuamini, mimi huwa naamini. Yani Mungu akisema naamini, hata mke wangu anajua. Niyo mpamvu nabwiye madamu ngo nibyo Imana yampaye byose. Ndio maana nikamwambia mke wangu, vitu vyote nilivyopewa na Mungu ntago ari byo kujya kwirata ku bantu no kwirirwa nidagadura. Sio vya kwenda kulingia watu na kwenda. Ibyo yampaye nibyo gukorera Imana. Alivyonipa ni vya kumtumikia Mungu.
aho kubigurisha njya muri hoteli nabigurisha ndi kubona mikrofoni yapfuye, bafure yapfuye. Naweza nikaenda. Je mureke mbabwire iki kintu. Aho kugira ngo sinkorera Imana no wambwira ngo ibyo imaje kumpa mbigurishe nabigurisha. Niko buriya nteme ubuzima bwanjye. Ndivyo nilivyo kwenye maisha. Kandi ikindi cya kabiri ngiye kwamenera ibanga uko nteye. Kitu ambacho mimi nilivyo. Niyo bavuga ngo dukene umuvuga butumwa urabwiriza hariya ariko nukwishura 100,000. Naje kubiguza ariko nkabwiriza. Mimi kama kuna sehemu ambayo wameniambia nikahubiri. Nge simbwiriza abantu mbare bango bampa amafaranga. Mbabwiriza ndi kugira ngo ubwami bw'Imana we muri bo bamenye ko Imana ikomeye. Kwa sababu ufalme wa Mungu ukae ndani yao. N'uyu murimo natangije sinzacogora sinzacika indege imbere Imana irahari. Ibikenewe amafaranga ninyabura mu mufuka ntawe nzahamagara nta nuwo nziba nzagurisha n'ibyanjye Imana nibishaka ariko nkuru umurimo w'Imana. Hata huduma hii niliyoanza iwe ni na hela ni sio na hela vyovyote vitakavyokuwa mimi. Ariko iconzi cyo kubera ko yampamagaye mfite ikimenyetso nta nubwo izemera ko mbigurisha. Kuko niba natangiye kugira abantu bafasha bakajorite aba natangiye kugira abantu bambwiye ngo bashaka kugira ngo bajye bohereza amabaro y'imyenda v'Iburaya mfasha abantu bambaye batambaye, urumva mfite amaboko Imana nshakiye amaboko na mikono ya kusema. Ntago ndashaka kwirata, ndi bamwe mu bavuga butumwa mu gihugu cy'u Rwanda katika watu ambao wanahubiri Rwanda bagize uruhare runini mu gufasha abanyarwanda, atari uko ntunze bo nkoresheje ivuga butumwa. Buriya naho icemeza ejo bundi kishimwe n'ubuyobozi bwa leta kivuga ko ngewe ndi umufatanyabikorwa n'umurenge. Nazanye abaterankunga bubaka amazu 3 babubakira abantu amazu batari bafite aho baba bararaga mu nzitiro. Nzana babubakira amazu 3 ahinganwe na 4,500,000. Ejo bundi hari umugore wapfishije umugabo. Unasikia? Juzi kuna mama mmoja amefiwa na mume wake. Umugabo apfa amusigira abana 7. Mume wake akafa akamwachia watoto 7. Kandi ntana hafite ho guhinga. Alikuwa hana sehemu hata ya kuvuna vitu. Ariko baya masaha. Lakini kuanzia sasa hivi yarari muri gahunda ya karere ka Burera. Alikuwa amekaa kwenye nafasi ya sehemu ya Ulaya. Karere ka na Ulaya. Ulaya. Yuko kwenye nchi ya Ulaya. Ya Burera. Ya Burera. Noneho sasa yarari muri babandi 100 barubakirwa batishoboye. Alikuwa katika watu 100 ambao walikuwa ni wa msaada. Umugabo arapfa, mume wake akafa, yiberaga i Buganda, akajikalia tu Uganda. Baramubwira ati tumaho umugabo wawe azasinya amabati tubaha amabati mwubaka. Akamwambia hebu muite mume wako aje asaini tuwape mabati. Aho kugira ngo umugabo azari muzima sinyire y'amabati azarwaya hitapfa. Kwa ili mume wake aje asaini wapewe yale mabati akaja naumwa akafa. Uwo mugore arya ruka avuye gukorera abandi. Yule mwanamke huwa anakula mpaka aende kufanyia kazi wengine. Kandi afite abana 7. Alafu na watoto 7. Inzu bafite ni y'amabati 6. Nyumba walionayo ni ya mabati 6. Umugabo arapfuye, yule mume wake akafa. Bari bazi ngo bazabona inzara uko umugabo apakaje Buganda. Bari bazi ngo bazabona inzara uko umugabo yubatse. Walikuwa wanafikiria kwamba ni nyumba itakuwa imejengwa na mume wake kutoka Uganda. None arapfuye. Sasa amekufa. Turi kumushingura. Sasa wakati tunamzika, inshuti yanjye imwe, rafiki yangu mmoja, yambwira ngo nagufashe iki? Akasema nikusaidie. Kandi yaramfashije bihagije. Akanisaidia kweli jamani. Yampaga n'amafaranga ndi kubaka iwanje. Alikuwa angeweza kunipa fedha ya kujenga nyumbani kwangu. Ndamubwira naho kugira ngo ukomeze umfashe nubaka iwanje. Nikamwambia na kwa sababu ilivyo basi nipe nisaidie nijenge nyumbani. None hejo bundi byabiza byisha abantu. Sasa juzi ile yale mazuri yanayoweza kuwaua watu. Nabo birabazira. Sasa biraza bisenya nibyo twari turi kubaka. Yakaja mahali ambapo tulikuwa tunajenga. Umugabo arambwira ati Sekazuba. Yule jamaa akaniambia Sekazuba, kuvuvuze ngo nimbenetse kugufasha. Kwanzia leo kwa tena nataka nimekuja kukusaidia. Kuko ngewe umwuka w'Imana ari kunkoroko nagira ico ngukorera. Sababu Roho Mtakatifu akinigusa naweza nikafanya kitu kwako. Genda wubake iyo nzu. Nenda ukaijenge hiyo. Ubu turi kumwubakira inzu y'amabati 28. Leo tuna watu katika watu 28. Turangije gushiraho amabati. Tumeanza kuweka bati. Twazamuje rukarakara. Tumeshainua boma. Dusigaje kuyicinga. Tumebakisha tu milango. No gukuba igipande. No kuyinoza inyuma. Anakupiga lipo. Rero kanze nkubwire. Sasa sikiliza nikwambie. Iyo mba ndi muri babandi b'ibisambo.
iyo mba ndi umukozi w'Imana w'igisambo, kama ningekuwa mtumishi wa Mungu mwizi, iyo mba nishakaho inyungu zanje kama gusa, ningekuwa nataka faida yangu mwenyewe, ni njyewe wakira amafaranga. ni mimi ndio huwa napokea hela. Inzu yanjye narayihagaritse, Nyumba yangu niliamua kuisimamisha, nayakoresheje iwanje, ningefanya nyumbani kwangu, ariko sintinya wa mugabo yampa, lakini mimi angalia yule baba aliyenipa, kuko ari kure nta nubwo ari kundeba, kwa sababu yuko mbali hanioni, na nafotora n'indi nkamubesha nti dore narayujuje, naweza kupigia hata picha nikamtumia kwamba nimesha. Hubwo ntinya ya Mana ireba hose, mimi namuogopa Mungu anayeona sehemu, ntinya ya Mana, naogopa yule Mungu ifite byose, aliye na yote. iyo niyo mpora ntinya, huyo ndiye huwa namuogopa. Haleluya, haleluya. Rero hano turi uyu munsi, sasa hapa tulipo leo, hano turi uyu munsi, hapa tulipo leo, ntabwo naje gukora umurimo w'Imana, sio kwamba nimekuja kufanya, ariko ngo ngira ngo mbone abantu bama amafaranga, nimekuja kufanya kazi ya Mungu eti watu naje kwamamaza ubwami bw'Imana, nimekuja kufanya kwa ajili ya Mungu tu, kubwira abantu ngo Yesu aracyari umwami, kubwira abantu ngo Yesu ni umwami, sikuambia watu wote Yesu mfalme, kandi abantu twateranye uyu munsi, tena watu wote tunao leo, Yesu arakora igitangaza, atafanya maajabu, Yesu arakora igitangaza, Yesu atafanya maajabu, Yesu arahindura byinshi, Yesu ana mambo, muramburira amaboko, muramburira amaboko wake juu. Tugiye gusenga, nataka tuombe. guhagarara kwa ya meza, Asimama hapa kwenye meza, biranyuze vizuri, kuko nta mwana wiga uvuka ngahita agenda, hakuna mtoto anayezaliwa leo atembee. Dufite abakozi b'Imana benshi bashaka kuvuka bagahita biruka bakagenda, Kuna watumishi wengi ambao wakizaliwa leo wanataka kukimbia, ariko manzu mera menyo, ngoja kwanza uote meno, umenye kurya, jue kula, umenye gukambakamba, jue kutafuna tafuna, urangize umenye no kugenda, ndipo sasa ujue kutembea. Ibyo gihe cyose Imana izabana nawe, Hiyo Imana izabana nawe. hapo Mungu lazima awe pamoja na wewe. Ndashaka kugira ngo uhaguruke ngusengere. Usimame ili tuombe. Ku cyumweru tugira amateraniro saa 8 tuba dutangiye, saa 7 nukuramya no guhimbaza. Jumapili tutaanza saa 7, tutaanza kuimba kumtukuza Mungu tukageza saa 11 n'igice, mpaka saa 12:30, saa 11:30, saa 11:30 jioni. Ndashaka kubabwira ngo, nataka niwaambie hivi, abashaka ko tukomeza gusenga muje muraza nta kibazo, ani kwa mwene Yesu imiryango irafunguye, wale wanaotaka maombi jamani, mwe mnakuja sasa, mlango aha ni mu nzu y'Imana, ntari inzu ya Sekazuba. Hii ni nyumba ya Mungu sasa, sio nyumba ya Sekazuba. Ku cyumweru dufite umushitsi, Jumapili tutakuwa na mgeni, Livera Ntambabazi gutoka i Kigali, mchungaji kutoka Livera, muramuzi ni umusitari uzwi cyane, ni umusaza w'inyangamugayo uvuga Imana, umuhanuzi w'Imana, tuzaba turi kumwe nawe, tutakuwa naye hapa, tuzaba turi kumwe n'undi muhanzi nawe uzagaruka bita ngo fata inkoni nkwereke ibindusha, tutakuwa na mtumishi mwingine anasema fati inkoni nkwereke ibindusha. Ku cyumweru kizakurikiraho tuzaba turi kumwe n'umuvuga butumwa bita Mutesi, Pastor Mutesi Kigali. Jumapili ijayo tutakuwa na Pastor Mutesi wa Kigali. Muzabibona kuri afishi, tuzabyafisha kuko gahunda zacu ziba zafishije, sababu tayari kamera zitakuwa zimeshika. Mwizo kwico cyumweru katika hiyo Jumapili umuhanzi Theo bose abireba nawe yavuye i Burandi, tuzaba turi kumwe nawe hano. Mtumishi ambaye muimbaji Theo bose babireba hapa azava Kigali, kutoka Kigali. Yes, tutakuwa naye hapa. Zamura amaboko yawe dusenge Imana, mikono yako tuombe Mungu, utangire urebe ibyo waje gusaba ko wabibonye, uanze kuona kwamba yale uliyokuja kumuomba Mungu unayaona. Inua mkono wako tuombe. Vuga ngo Mwami Yesu, uhereye aka kanya ngushimiye umwanya wose nabaye imbere yawe, icyo naje kugusaba nakibonye. Uhereye uyu munsi nakiri igitangaza gifite umunwa. Uhereye uyu munsi mpinduriwe ubuzima,
uhereye uyu munsi Haleluya. amateka, Badilishiwa maisha. hinduriwe amateka, uhereye uyu munsi, Kuanzia leo. uhereye uyu munsi Kuanzia leo. nakiriye umugisha, nakiriye umugisha, uhereye uyu munsi nakiriye amahoro, uhereye uyu munsi inzira yabonetse. Vuga ngo urakoze Yesu, utashe mu mutima wanjye, tashe nezerewe. Urakoze Mana, tugushimiye kubanye natwe. Ngaha amahoro yawe n'umugisha wawe ukomeze ube ku bantu bawe, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.